municipality. There's nothing wrong kuira munene twandikire linturi kana twandikire munya. But you see now back to pegging on the community. Ngavana Meru no into thinkia. Any day ruto akaenda kwaria matters Meru. Akarage na mtu thinkia. Nio first citizen wa Meru County. Inwe ndio lewa munye comfortable nabu. Ulewe tu comfortable. Ibuko kadiata. But you see munya discomfort yake kwejera ni mutuma with all due respect ni a political novice. Na ari political novice kwithwa akirombera munya wari mubunge na ari assistant minister na ari governor na editorial CS and then a novice na umuromberete. Angavana. Kango choke please. Matino angavana na umuromberete. Kinyawa you should withdraw that one. No, I said a political novice no moyaro siasa na anyway. Yes, it would be better. Angavana. Okay, a governor who is a political novice. Ito kanitende na antubotara kama kwa kendike ibo beda na bangi na kendike na Meru ko akwira 3 kwinjire kunta sauti turahome. Kenda president na ikirwe na president wira 3 I'm engaging with these guys. And no awikwa sauti neko no them to truta sauti. Kinya woni kawata maiki onende ngawatre ngawata maiki onende ngawatre ngawa mwankane ndi kwanza nyaka kate guro boyega matomedika. Kabati guro sines babu yakero no kosele muno kwenda medika. Medika na batu kwenda ndikari ne akelezwa boyega miabo bere na nibura kwa ruatre siasa na ni arua siasa eteshima. Na akaweke dere heshima Ruto akaweta Ruto kwa heshima kwa Ruto iko kumwethe kumunte populate na iko kutumite nyaka heshima mento ona na isunga weta kaongo turongoere tuire ikari yani iko kwa heshima ru ukiokompea leadership ile chindrite ile kwa ya kuma indikirite Kenyatta Ruto akaweta Ruto kwa heshima kwa Ruto iko kumwethe kumunte populate na iko kutumite nyaka heshima ankwere bioto mawoure na ingotera ringi o kwe into bingi bitwa inborn traits psychologically kwe mantu muntu achiaria munyana chiari na kalambu fani na chiari na kanwa na chiari na kanwa mpagi mnoti ibwa atiwa utibwa atigura kanwa ke very loose so na ibonto akakwa to emotions akawato ne mkoyo emotions akagwina kiria nyu utibwa atigura metu ya nete nweoni turiete amunya wende kansela turiete amunya de so count ibon tore ekiakwende atari alaisre kanoka weka terenjira munyata apologize na ikirunte to in a serious impact no to na ikirobara sauti tura munyate muntu gwende kero ekede ngoti bobo enuna ya kwalia he actually apologized he apologized ine dirija kwalia kuri character consistency ya munya ya gukarambarani yani na ukayagaragara dirikana munya na bithi wankari draka aita no kurwana antu na njara wengwa na njara the government himself abithirwa nara samwe egura mukothi manara dirikana munya nenda na chuwa ya kurwana raia yonthe ya Meru ama kutano ringa bana ndibagera na maiga no kurikana munya bagera na maiga na raia aya dirikana munya gitara campaign arutete kemenko no ni yesolin didi kemenko ajoga nara atumira rito mono tenda tumira divina mira ni anyimi tome yumbe to amunya every the body sulu siasa ni wa edewe kachia musika gara inwe aombe to akali uwe so Edwin we warianira na munya kinyawe why do you think nararire miambo and then etakwa apologize if you really ukakwithwa naramandisho ntobu etakwa apologize ne tumire munya withindro megambo ewe karonere ore antu baumira rwiro kwambiria kumumeneria no ntu gateganga nya TV ne ikundi bira umangire rwiro against munya ai munyona no ntu ate kwenda cruise ground na ate kwenda rawa mweme gwata no monkete auge nande uni ntamanisho already na ije ni ate araugire no ntu kethera munya arithire muntu mume atetinda ku apologize kalinge kira na kira buru akathia mweri ataria agakira kia kona the reaction na ndi munya kiragira atumire reactor uria munya tenjoka na nuje munya atije muchetho no ntu ngarite ya munya nya mukono
no bwaruranire itene o au ondo ntuko imwito ya kuroira arube ngabana araganite u ndate thu security munya imuntu tiuganga amantu o matin gichungi ondura no kaigwa munya uga rojokera ategera itirikia na rere abangite na ije munya rume rwawe uranda mumenya rotiune kanga auganga rojo auga rojo kaire oni nkuga chore kara tegere ona ngaba noju tuithinka no mwero ofisi na anto ba mumena roiro mono kwamberia kumeneria mutuma ntoithinkia. So he actually meant it. He meant what he said. Munya ante kwenda mulega atiri kante kwenda mwethia munya atamenyane atia munya arari 110% uria kuga na nara mutagetete na mubangira kou gaethia munya isasimu munya muntu uyu utara mathabu no kona thitha thithio na ije mbia kwenda kuga na migambo ere yewe ari well calculated step to step monka ingeria mubira na ndi ugathugania munyerwa ai irari bati mbaya ogwa ogwo tresonto ntego witikia no nto no menyerie lakini kwe muntu kana itirikia akauga chore mbuga ari itirikia gako bangite kwe muntu teresoka iwa muntu my brother muntu atekumanisite gateresa na ndi munya ntatwira ciawe inteto ikarua for the last 1 year na naraije mbia kuthithia kou agachoka kaire kwamiria kuoneria ntu guti muntu aramena area na ariuga bwega akauga nthikireni na uria kwa address ni tekenja akarinde au amwira kwa murume gwa tutumiaka twiri wekirwa squad mbere metho yawe uthirikiria gapindi ga interim ugwa na ndi uti qualify withithia ngari gwatira indi kagwa imbijite kujukia achoka interpret na ichukwa kwa ito ichukwa interim na interpret ito interim so is it really karari yoma yari munya na ndeke oni na ritie umano ndo thirikari ne nusu mukate thirikari na ndene break it into 2 pieces ipindi kia mama kia nyuma ithinkia thirikiri mama kinyara akinyia tuithinkia no athirikirie. So is he really interim? Ko ni interim kagwatirite ogwo tegwetikiri oni menya ante chairman yo ma contractor tegwanda kwa hongo ndokona nani o kinaka we interim nani ndiko mubuwe munono tukoila challenge yeto interim no okay, let's not go there. Toyota okay. Kiongozi let's nyana bange bandikirete kana bangu bala mo pronounce yeto interim kiongozi Toyota ndakwira atire urako kariwa dikira for the last 2 years onda ugatire in the next 2 years for the last 2 years ila asti non to neviri the next last neviri dikira na ndenda ugatire we uninda ugatire te chonku okay ndio atire okay eterekia andori atire nima ati kiongozi Mheshimiwa Ntwethinkia gavana Meru ni gavana ko watela unanda ugatire ni opinion yekwa ya mutongeria noe na opinion yewe na ante kwenda tung'ang'anira opi no uge tintari uni no mbugi atire munya utegera karonere thirikari eji mutuma Ntwethinkia ate chwite no kungwata nenya keja kwithira itirikia ruga na chwite ni irari na ngavana kawira Mwangasa kipindi kia miaka ire mwagichitia nusu Ntwethinkia nawe anenkerwa through impeachment na ndikyo kuona munya akiuga so that makes him interim kagwatirite tutonya 2027 isiachene lakini ngwetekeria no ngavana menya nte kurega ngavana oni ngwetekeria ngavana lakini iturari ngavana na nde kipindi kia miaka 5 tukwithia twina ngavana maitajangana jairi twina ngavana kawira Mwangasa na twina ngavana mutuma Ntwethinkia o gipindi kimo kia miaka 5 so lakini tutumbagwa no kwatela no nto tekanya ya kaukire na nde dikira ni munya ya wakiri kaukirieti kanya kawa apart from katiba na munya te mujinga kuthogania munya thikira munya senior council na ijo tintari no not senior council thikira the senior council wakirio mume muno mtu wa ngavana na wasiri na ije mutuma Ntwethinkia ingavana
indi amwira atiri itwejite tugwatire gitari kai amwire gipindi kya miaka iri ene tibejirite ntetherie kiongozi na munya hii atiari onene thingirigo atiari iria seria munya atiari iria ni thingirama atiari mantoni magichunko munya naraugaga politically ntwethi njeiru yurukite gwara gwa atiari story no mukwaria na atena na narauga ntwethi njeiru yurukite politically ona atiari na history na ngavana ana wewe yanye ni mkondo na upita tu wenye kiti wako ende antu bamiro ni bagweburia igwa thithio tukwa yai no ndirigane kayuyu na mantu mama kabenchi no ene mantu bara no ene mugambo yo munyo yo garutha munya bura exactly au nyo kwenda tu ya mugambo ra wakabenchi au nyo kwenda tu ya mbori atire chenga so untu bobo kamanisha ate politically kiri munya bwa mu affect bwana ate ibo kamumiria campaign wewe munya arathiaga igembe ali hero na ere celebrity kinya wewe antu begembe baiko mu support baka munengera warmth baka mwa reception baka muthikira baka aria by friends tibu ka wewe ukariende akathiaga ina no style environment no ntu bame ari yako mwegambe akona mtu atumiano uage nani gereto tiera 1 minute kiongozi just a second kwero gereto atwetheta mungi kiaga wetharaka kibange president twata imana no mereru atweta mungiki misuki no na rutete onda ya shoot to kill ya mungiki do you know what we did to grade that time ago ya malimanti to play smart to amba to commission system we system ita commission ya minister wananchi to anjira na process ya commission system da chama chama no kinya to ala grade to ali we refuse completely na agaliria go tonga mai kenu atu kama friend wa kama jamnyo kara ende tiangwire aga munya kardo misemo ni so difficult igembe nondo ba do you think so na ndiri my brother kuiginto kwenda gwataja uri ndombira ntwithinkia ati alimenti no ntukawira mwangaza na arengerwe na imumenti mwetu mwensetu uri ndombira ntwithinkia imenti kinyake yo tumuria ko winya munyage etegembe that is a story munyage eta na cinema ciawe ena followers bawe no alinge kibara urirwe mpea ciitire ko munyakugo guteke effect atekina ndenegembe nonto wiya batwe turi antu bamwe ba Meru nonto thai munya ageta karege o ariegembe nuje munya ikuga atia utowaja tigania nonto auga atiri eta thikaira ari for example go set atia kuga ko tigania ani atiri ugeja kwithira munya engwegembe koko thwania munya jakira munya ugenya ninde nagwe ninagwetu na tutikwenda siasa yu mutuma ntwithinkie ngavana ou akwirwo ingavana wa gweto gwatira na mbi ingavana Meru yonthe ko munya mutongerio mo Meru na ugite ou ugite menya agete gembe tabathekia bera ati teundira ugite na naije point yewe that means I my brother gakwenda ko mi nonto gavana ore kware movement nengirwe ko ou mute muntu bati kumege igembe aliment which is wrong mtu nabati kumegembe ya kalimenti movement ya kariegembe akariatigania nonto politics cia kugana ntu ici kureta thina Kenya na arua nonto na arua toga mutuma ntu ithinke umite gembe na munyete gembe no chiacha ciawe no ithuke what about we meant people turali na ngava no mwekuru engwa na ndi batu tutinai tweigite kia deputy ngavana which is nande mtura tukitikira turagwata mbua imenti ikiangabana yegwete gembe koko ndombera mwigembe for example ngabana mutuma ntwithingia ate batiko yathikiro imenti akathikiro imenti no ntwingabana Meru yonde kwou oni na arua kinyange ya kuga anything about igembe ini batio tumira wisdom mweko na mathabu yako ko make sure antu begembe bakugwiru ini kenda tutikathurane Meru twithira turi antu bamwe so very well kiongozi for the first time inkonga mkono buraria na njire ntenda tribal politics siasa cha ntura ntisienda na ntenda nwe muntu kumenera ntura renki that is one ingwenda boelewa atiri tutikuwa munya imundo wembe kana icho cha tiania kana icho cha imenti katukwa mutongore na batere kwithe aina gikabi kia muromo
tutekurikia ndeto theri uwingi muchungwa tava fundairia yani kurekia theri utilelete repercussions chande tuende niyo mukosti muno wita kwa amba kuthia mucha muno arete kwa apologize atra ari mwiti kana ure nonto kwina nto akambete gachoka chokiende tu so ndenda bele watri Meru ikintu kimwe imenti tiania na negembe ndatu ikintu kimwe lakini enda kuelewa atiri akurwa mana ingetu ita stereotype ya kumeneria mwembe nonto imwembe as a leader ndatu itibua so ndenda kuatiri lakini munya ina arameneria mwembe batu bara to gua atiri lugera interpretwa nonto bombere na bwan embe utiringire thina itike ngavana interpretation ni ati woni ni ndemutiania kana woni ndemunya ini nkofakitine kyangwa taliri angwa interpretation yetu na inya anto wembe kangwa taliri kamwembe ka kangwa taliri tuko gekara kyawe ingwenda munyele watri munya dhwania ina kure nyingi bura madhwania yake ya umwira na rifae na kilemi ari akura ngiri 186 tukiromba kura wa boteko maitu nini nkwenda ari akura ngiri 17 my friend aichi me utanto utanto munya umbite ya bado tiania ikwenda elewa yonto nadula tulunka muno na etamuno yandikire sauti munya tiania bura what people are saying now nonto na tu kinyange na lambu twamurekeria nara inye munyere nene nara watainya muno na bwa kwambrio bamena inembe kango ndo kura kiyoka ile miringere ke kura ina menembe ina menembe mageta mwana utalimwe murume ni ata embe kana go first born ni ata muntu akendo kura ina first born akura ina first born kana no kimya uterenge mbere are gundi ne gundi dai na muntu na kwendo witra kana ka ukiko na kwendo koni kotheri kwendo mbere nya community muchiere ka werua etreke because now tiko mekedrwa ndimete double standard it does not sound like a double standard yeku lakini so munya kwira mbi ni miario ya irararire ntwe thingia kana ni kurewa support leto 2022 woni kambwe wambere na bwan dironto po ya ibopure tabongi dibo po ya bokumeneria ntwe thingia katumunekerete otheri interpretation ya anto bembe na kinya windi mutiania mwensa kenyo ntombure nko apologize kiri anto bembe irionania ibyo byatuma muntu kinyare o support thika ndwa aikalumena kaligo aikauntukara so you're making stuff up point interpretation ya manto interpret otura manto ya ngo turu atre amboire atre interpretation yes enende ni onti vota Meru county yangwire perception yanto bora kali munya atetigeria gambere rekundi enda gure kundi the second time mugembe watare kundi that's why he ran against Linturi na lino also ni tuja kule hapo well atara ni against Linturi just a second those who run against each other so munya ran against Linturi it is statement of support and they ran against the others opponent ran against each other ngubwira atiri so by munya kwethwa atomo support na ran against we ngotari lisuri no munya na rugamire kwina a lot of kiralon ko mugembe one governor it is step 1 step 2 munya ata ya swari ngini antu thinke physically absent yes ni step 2 ya kuona neria mtu ena ontora mugembe ai na madarao namba 3 agwita makaya yenda itali muri munya very quickly get to thoma comment munya akwa ngavana ajukitie muigembe deputy governor pathiria miaka 5 tweja egitara munya na kiraitu twa support mithike senator kiraitu angavana kiraitu ajukia deputy governor tigania nukuona equality ya siasa ucha kugwatanira antware kwari na issue 2022 mithika na rombere kura ngavana katumba kurwa negembe no ntukiraitu na etere azimio arare go support mithika tutumba kurwira bu mithika rin turi na rombere tikia ngavana ajukia muhimenti deputy ngavana owe kiraitu aromba giti ena deputy ngavana o tigania bwana Ntochio nande munya eta azimio arare go support mithika
na arego support kiraitu kwou aregere support kiraitu ararego support Mithika Linturi ara support candidate ungi na ataumirite bwega on full swing ekire nyewe kiri muntu kwou otisia nandi ni kumenya atiri imbi tukathithia kana tukathithia atia Meru ngugire itigere chitwe na nuga itatu imutuma ntwithinja ko tugekira munya tumukaramband kwa munya ga kuthukie gembe gintu kira munya ationa gitikia ngavana 2027 no ntunari ngavana miaka 5 na bu ni ukugutikara munya gitikia ngavana kinya ugambu gitikia ngavana ekuraja na kino ntu miaka 5 akorwa biuri atiri kwa munya imbio thitherie emutikira munya arakarithi thaa yari uria kawina kura ya nikira reka na kura kureka ni rege kwenda yana akuria kaire atogerera njara aruba imbionere tugwita teka jindirwe autoira reka mrume reka ekwe na ndi ndigera nkwire kirundu kige no racigi kithuku mono giotonya watonyo inkoma igakuona iwe number 1 no kawa na ikyo gitonyete President William Ruto, I'm sorry to say so na imujore okwa kirundu kiu gakwigi no mantu ye kithuku mono na ndi munya 2027 akorwa ugweri rekondi yeku itagure ogure rekondi yeku na oni ambuge na arwa na ntegaruka no ntu ninke ya kokarajeka siasa ni mogoni ya menga menye ite musimamo ote kuona baba atigire antu amatoka ke William Ruto na ndi 2027 nte kwenda tumiariria mono lakini eyo munya kuga anenkerwe turenda mutuma gwatire giti miaka 2 no ntu political fire kethira Meru no ale muomiomeria inchacha mwere siasa kinenkero leo kwamba ku represent kumeria mianki undene gembe kinenkero Mithika Linturi no ntu otanga bana ndio mpomba kuga oni oronduma musimamo jo akwa na njetie kwa batu tutekinga bano mweru batwe turienda guchwa thirikari ingi ire kamberia miaka 5 yefuru ire tiro inusu thirikari ra tukambio chwana ndi niye Mumeru niye gutega mbere uregeta no ntu nandikira itunga bana munyanga bana ndoithingia ngavana kawira mwangacha ngavana no uri konge Meru political masocio utanga bana Mithika Linturi kwa antu begembe yes Mithika atanga bana Mithika no monka Mithika ntutiga na gwano ioni Mithika tutiga na gwano no tiko kwenda ke Mithika lakini andona Mithika akuthangikwa muno aingirwa athangikwa ayeweteke wasiri atunywa otheri so airigira cheki yao likira Mithika na bati kuigirwa kiao ne Meru no ntu nomba kwiyotethia Meru ko mutuma ntu ithingia ni na gwatire na itengugi kana nu na nenkeriete songo akwingwa wakalere atia na ndi antobegembe bakagia stress no ntobe na candidate yunge kando wakuba bangira ngoge gwita mbere ko mwa mutuma ntwithinkia ngabana igatonya ini history mauko ya history na arenga bana na ante upinga bu lakini Mithika Linturi no na ndi igembe kundi no kiao giki barete ya murango nyuma kako wate bobo kundi giki barete ya murango nyuma na ito aba support gikundi fresh pena captain na oni ngaira nto beto baimenti bonde no ntotwe tutethura Mithika inyere ari mona atokandamisha muchore wetu turi anto baimenti na into bia binge bionde ni menti biri so nkurie bro kumaanisha ko kuata munyambaru ati mutumani ngabana ko watela tweterete a substantive gabana mutumana agwatire gitaro rithira Mithika ajukie achwende pite na agachwa tutinde thirikari ngenjeru fair enough Mithika atura ko tiba maoni yaku na guthikiria uri wate ara watiete megira kiongweria kira yatumire mpenda Mithika igachagwa no emusema kweli okuga fertilizer ikuma nara ya umire yeja itono Mithika no irithwa nchege aoro iboko engerua mwamba na tatwira ni na Mithika no ali Mithika o atatwira Mithika no nuje ataranga ya mena ukira gwaka munene oru kono kabira William Ruto na igwa Mithika thano taga TV nyago atwagira Anthony umira wire William Ruto no chokerie tege yaku na muchokerie tege waziri na alego muchokeria batu na ndito to support Mithika to itamagoti jaja tuite tukina ma Mithika achokerwe tekiawe na alego chokerwa ngabana 2027 atipe na maoni yaku uri wate guthikiria rani na batu na betu SMS de 23578 na kile Facebook Dominic Mithika Rua Martin salimia hao viongozi wote
wanaeleza mambo vizuri isipokuwa Edwin Kiongozi. Peter Munya realized after Mutuma was sworn in, political temperatures lowered and we have experienced coolness and he might become irrelevant in Meru politics. I think he was very strategic about his words and wanted not to be forgotten. Let him know Mutuma is a substantive governor according to the Constitution of Kenya, and even in 2027 we will support Mutuma. Story ya Munya especially hapa Embe tulimaliza akawachoka kawa ni Derek Mithika kuma Amako Yembe South. True kiongozi hii aritwa Eva Kadhure. True kiongozi hii time ni ya Yembe kukalia kiti mpaka 2032. Imenti and Tiania should support Yembe warudishe mkono. Kwina ongi no wetwa Muriera Ontororo. Hello Martin, nketheri atongeria but nobody should understand nobody should underestimate the capability of Governor Mutuma. For some they thought would be the interim governor, but they did not see it coming. Munya azoe Governor Mutuma mpaka 2037 ni Muriera Ontororo kuma Kiegoi. Nawe kaberi likangiria ruwa your guest Ntuetrikia and his political analysts are stoking ethnic emotions by insinuating that Munya contemptuously referred Mutuma Ntuetrikia as Kamwembe and Embe people as Tumwembe. Frank Maxo arua let come 2027 Munya atajua kwa kudharau watu wa Igembe. Kwanza aliharibu mambo ya miraa when he was cabinet secretary. Tuko na Governor Mutuma hadi 2032. Ambassador KM Muchana Sona arua and Toribi is right. A leader should never think he or she is better than others to extent of demeaning a substantive holder of an office. It is wrong before people who elect leaders and God. Dominic Mithika oringia ruatire. Okay, you know where out chokerete. Mbrugu Isaac arua people shouldn't underrate Governor Mutuma. The more they politicize him, ndio wanamjenga. This guy is not a politician but man with wisdom. And akifanya the few years well walai itakuwa ngumu kumtoa. Mwiti Kaunyangi arua, I don't think there is anybody who trusts Edwin after he misled Kawira to hell. He is shy to join the government of Ntuetrikia, remembering how he insulted him and even saying that Ntuetrikia alikuwa anatumia magari ya serikali kukulia miraa na kufanya vitu zingine siwezi taja hapa. Eventually utamuona kwa hii serikali. Kizito Muketha watigania ruwa Honorable Reverend Mutuma Ntuetrikia seems to be a seriously focused leader. His oratory skills are on another level. He is a God-fearing man with good heart. Unless otherwise, the son of Ntuetrikia shall be elected in 2027 with a landslide. Mwenda Timothy arua Governor Mutuma will bring Meru together, devoid of all those distractions. Let's give Governor time to build together. Kwino ngino wetu Zakayo Thiaine arua Hello Weru TV. Ni Zakayo Thiaine kuma Mbeu Mtura. Raitine ni kiongozi wao wengine wako interested sana. Nawe Mwendiki Muriki arua the fact that the current governor has the fact that the current governor has been leveled an interim governor or given other titles really does not matter much at this moment. What Meru County needs most was sanity, and after nearly 3 years of political chaos, we finally have it. That in itself is worthy celebrating. Now, looking at Peter Munya's statement, I must say they appear quite genuine from a political standpoint. It is true that the current governor lacks strong political
political footing. He only came into the limelight after being chosen as running mate, and he did not climb the political ladder through the usual rigorous process. So when Munya refers to him as an interim governor, it makes sense through the lenses of political experience and political perception. But even so, Akachoka Kawatire, it is not the label that defines leadership, it is performance. It is now up to the current governor to prove the people of Meru that he is more than just a placeholder. He has 2.5 years to demonstrate leadership, deliver results, and earn confidence of the public. Until then, let us appreciate the calm we have finally achieved and stay focused on Meru's development. Lastly, with all due respect, kindly tell Honorable Ntwetrikia to have some order. Emotional outbursts don't help this discussion. Asante, Mwandiki Muriki. That was a long one. Na message you kinyakatu ikidhimu itato. Hello, Wero. Wero, hello. Martin. Oi. Ata kore Martin. Iko amo koro turari nao. Turari na analyst. Ito kubwa please. Nya urari analyst re. Lera kuwa tre bombere. Analyst ni se sauti TV ku mukoro kenda to watanira. Ango kwira re. Tonto bombere kavera. Kawera na tandeta matabu ya siasa. Ete mtuma tuzinge deputy governor. Kawera atalele matabu ole dia mtora clean. Mtora ka kumano epo na sionda ya Meru County. Oro teringiro kanywa atendete mtoro kamtambia kana nongi. Endete mtoro wa mutezi ya boya kura siende. Sionde ate kuringiro kanywa nebo ndo onere eta oya mto lini utena roko nyaro kari na ndo dingi ara mutezi huku makona sionda siende aringiro kura so hivyo ende kuwa ete mutumaka karete ete kiramba mistake urongo ete kiraka urete kwa hundi urete baina kawera boveni obwata ontobonge na bo ontobomunya we have come against the people we are already disrespected. Ndere pio mwanga dai ya sosye munya yembe. Inyake ya tena zina kaja. No teo kiongozi ya teba tuari muni kiongozi. Ende ya sosye weira mwende atora mwete kuma 2013. Ure yu kora kuma yoro. Ira ore gati oni ni kananda umira mwaka 2017 oya boringira munya kura siangaba. Lakini zai ariolele munya olele pia karinga kibara kona mwende mtu simpo mnoko zawati lete siangaba. Nante wete kia kwa umbo tuma tono pia mutuma 20 mwaka 2027 right? Siasa ipo kwenda na siasa yanto para meto komea zai Martin. There is a difference between politician and a leader. So when is the Kalentore politician? Itamunye politician. Na yaba uba angela form government politician. Lakini mutuma is a leader, right? Mutuma okiakole de kuma eko ya Meru wanka zai Meru me tempio. Dai Meru ote anto makotuka ote kumtenya shughuli siasi ote na pi. Dai turenda ambisa ende ya mutuma ito na imani lo akandaliva. Na 2027 anti akandaliva. Kita anto beenda to amuwata nengo te janto baimenti dati jangoe no te to abai ke jangoe to badurira kawera to abai ke jangoe to badurira kiraito na to batiani na to abai ke jangoe to badurira munya oi mwazira mutuma akandaliva era kiongozi ndo kuona maana yeto tu ya mzeka to kumyanga vana na mto umba wata mevu akaya anyama kuma jazadene mutuma tuwezia. Okay. Thank you Mukoro. Asante analyst. Ate ukiingia. Hello Wero.
Wero, hello. Hello, Wero. Sorry. Hello, Wero. Hello. Hello, Gichunge. Yes, sir. Habari ya kumukuru. Munimbu ina di. Uju mwete ndani kuma Kidongo. Ndani habari Kidongo. Kidongo buru. Uri watea. No murutira jo centrimenti urato kuiua Kirimango chineru ma motongere oro gocho maendeleo centrimenti ja konora. Bute bo kwambia bumbere mankederia tongere obonde. Boketheka. Sana onkederia ndu ni kiongozi muchore okwo kite kyambere. Mwire ndi amwe nawe anderi percenti egana kwegana. Ochoke omwire tu augire na kajoka mwe aria agetaira tukamo supporta tuigeka nae nontu ituje ndu ni akejo kinyanto erera karijangi ngite kinyanto antu gutina kamwero gakega endu ni akinyanto ije muicho kwibyo biyo so endu ni awakinyete kemereka na ije 27 kwibyo biyo so bwambere ne atire Gichunge Peter Munya naraumire uga governor Mutuma akaria u agwatirite interim rwaria ruria Peter Munya araririe irwaria ro kuonania ro kwira ro gustura karwo makia Mutuma na gintu kia mbere kiria oni mpomba kuuga nditandani ukenda utethia muntu mwire uma na oninde Mutuma ngavana imuchore okwa na nkendo mutethia tekumwairia ikumwira uma tema so ategera thai so maibure kodan ibun kwenda kuga okay wategera thai ngavana Mutuma gutonya na rekire thirikari newe mawaziri nkorokie jana badatu ara bare ba Peter Munya na kwatuika na rekire mawaziri badatu para bare ba Peter Munya that means injare Munya aragerereo thirikari newe na theire bagweta mathikone kaba gweta michemanyo nere bageta Peter Munya erunga makauga Mutuma gwe kogwatirite so koikomwaga okay aya bongo ketheria Peter Munya injogu ekirethia we inyakethimo oretheria postete kijogu ringa aga posti gesimba so utuo tambua wenga bonge ni atire Gichunge bonge ni atire Hatu tuta Meru Peter Munya na nenkero miake we tano na thiviri uria thiviri na nikyo gitumikira ito amwitire aya kawira mwangaza kiraito murungia nenkero miake we re tano anenkerwe aremwa nikyo gitumitirwe ikawira mwangaza kawira mwangaza no na arare merunye tano eteviri aitirwa iri so anto teka bare ajinga that bachokia Peter Munya kaire bataika bachoka bambiria guchona mataika jau kaire so Peter Munya nerewe Meru kuromba kura cha Meru ija kuoza mataika kaire ugachokia kanywa kaire so nero wa Meru ibamweberie nkorone chiao bonge bo centrimenti ni atire Gichunge Patwe Kirimango chine tino tulingira tudimo etwira atwita tukari tumemene tukarumia yubu bundi atukondo mura centrimenti uturio kwita kwale tumemene kumeneria yubu bundi ora no speak Meru no nto akwaria uma okay kirekireo Gichunge ndene centrimenti Kirimango chine watweka kole moingo ge kama endeleo ja centrimenti na step aside 2027 yechibange nabo mwisho 2027 itukuona ore arome bakuibanga bangania patu itukuga tore afuasi ba mevekare ntore ore nuwe captain inyatu ingo itukuibanga bangania itukuona senator are akoronga makauga iba kuibanga bangania bageta rwero anderi mita na Mutuma ntore binkia
Pita munya na raugere imiaka ire akintu iringi bamwete pete ruiro nyamire karintu uri no tumugire imiaka ire akintu tigerie twete ruiro pare arome badatu uroka number 1 nuoka ngavana wetu 2027. Thank you Gichunge. Asante Dan. Hello Meru. Hello Martin. Yes sir. Kezalia gorogo bonde. Bokede kasana. Imbere kimezeka kumama ko egembe istu wandu wazoma messenger ko wane egembe Saul. Oh sorry, karibu Derek. And mbere pio zake uweziria kwa agie imusoro kwa ondani uwo kumalizongo lakini ndani ya stora mnono ntuwa kuwezira ndani aratuwere aero terero kawera tariki 18 December la kawera baisiero anete ndani batorere na baraua kawera atomba kuvua na ikara batumara bozoku naruare kuibwa adia mwambo yonge tuko inkai siyo koloka iba na sogerenge araua na support musical lentore na ndani woyo last month iturare noe musemanio ne yokazuri tukwera kazuri murongi aua akaromba itekia ngavana ne Meru County 2027 na ndani we waromere na arayokia Mike arera kazuri uwa atura kioze amwera atura kioze narua kwa hivyo ndani imuntu te komeane aga tubati omwete ke nonto ntukweunda iberwe ashwera kazuri nara mwera zaise neta twina owe eana koyana owe igwa era kiongozi beno eana koyana kwa hivyo twesoka kero ariro etururware ontobo bwa munya ontobo tozore ke muno onto ya onimbu meteyembe na munya burara bweverie wo unene terekia kuwa no twairie shima no ntoba kwezera naisie batu itozera tumuwete kana itumwe ya kure imbinge tede evera kiromba ite 2013 pita munya akorogerwe ni kure imbinge irashumete ndene ya eyembe olelie no wone pita munya kure ile na society ania isa constituency ile egembe tu na constituency zatu na vai ito kuona bila atomere auzeria ngavana wetu mutumantu ezingia ta kuona obu ya kaomba kwezira atumba kuritangwe kana ya kaomba kweya amuwa oboro ayo uragozoania no ntuba kwezira teke tikara ringe dikura nika kawera ara impikero ibu onto mutumara yokeria lakini nani kenda kuligania pita munya ndemwere constitution yetu is very clear no tena nafasi yekirete interim governor either governor abati kwezira ai governor designate kana substantive governor so meario munya aratumere kana meario arawire imeario twairie shima na imeario kwairie governor wetu eshima na ontobonge onibura mbobsaveta ke manto ya pita munya nara akireki olelia ona kuma mutumai kumobisi nengavana Meru nezirete kundete roru twezirete very cool kotezirete kuna muzutira yoro ya siasa lakini no ntunu nezirete ai musi no tengu akorita na mutuma na uwere na umurombera ngwe narora national mutuma na uwere na kurombera pita munya ngwe nara national na ito kwera ngavana ibuboya no ntuba kwezira na ubazwanire bena mukorongi ontora lezeka lentore no ntunyewe na uwere wea kwa vilenja so gatira omunya birara usabire karo lele riona ende ne atenkera Meru ndari yankiriki inte ko ariana indare ndo vyolonkanga nkirura obisi yako sia PNU betankera antu ballare onin inkorombe 2027 nde yankera antu ba mawa nde yankera antu ba muzara oiwe ko lelia ona kuringa na kulne fiera yende ne Meru are ta kento genge ki political science ke topic ya political science ku kento ke tawa climate change siasa au ni ara vera temperatures either CI kana cielo so temperatures cia
etekia ngavana ndene Meru kuma mutuma ko yokia ni dare sie ko nama onto mutuma we aribua muntu ari mantu a siasa ginya batu bara to musapotete atura bokari ni siasa rai itara siasa ire yete to ari ni maendeleo kwa hivyo viu Martin ibio munyaro leleria rona aka irrelevant na ausioria ne atanto bagaria anto bairia bakiu ao nikanda supportere mutuma ndareka govia ambition siakwa kwa hivyo viu biaro leleria na ramua kanture mbadie lakini no ara inya ara tumere kwareria mantu yoka na ukinyezia message kuninga nabura and kiongozi otwera yes we know very well that the message is at home ne kinyere ire endete kinya ne kinyelere bare endete bazore onto ya onindo mwe ne kinyelere bange bare endete ba werua no wana Martin kwa hivyo isa so message ne kinyere lakini mantu yare endete ya kinyani ezre nyare top of the day onto yora to kuwa raiwo trend kinyo raibo ka gole ndene mitando ya Facebook WhatsApp yani onto ya group were Meru progressive Martin ndo nanto bage mama zako miseru gere oka mama okira oguma online yogezera anto no gabareti into wira statement wera munyare die kwa hivyo munya batu onto ya oninde muntu wegembe ka utuligania onto ya kavindio kala kavindio kauntori bia kuwera etirikia kuwera munya arumire nzagara si arauwa anto ba zero bugendeni intovienu bizoka ngwe tomezaka yani kondimini anto abetere tomezaka to temenya na maendeleo ya urasua to temenya na mbeza sio buri terangwe si urasua okuona nani embe orereko nani embe orere to Pita munya are olelia gona mutuma I performing governor no nto mutuma ndene ntuko isia werware atakinyezi mori yomo Martin are ofisine lakini mutuma are aliaka ari manto ya mira akariaka ari manto ya wana biashara Pita munya atiri aku ibuena business no ntuko kwizira eitarera mira yetu yezera yena zena Pita munyoyo kaligania antobeto bembe na ligania antobeto ba Meru Pita munya awire arake ani nege mairizato arau andezera ante ko viata manto amira botoya mayo bwanda mane wita Somali Ogwa Martin. Thank you Derek. Kwa hivyo kanti leo genda bange bomba kuringa zimu na tomba kuvikete maoni yangu to bange. Thank you Nchamba. Hatu ukienge mwe mwisho. Hello Wero. Hello. Hello. Hello Wero. Hello Wero. Oui. Alare. Kwa sana mukuru no to kwa renwe. Oyo mwita Shamfragi Mario kuma muringene. Number 1 bana Gichunge kwena imo eta wa mbogoka na Buffalo na kwena ngeto eta Bachala Buffalo Bachala Buffalo ne mbogo ira idero ri okora ande kire gundigira kya mbogo eke ngiro githake ne turatu nu ambogo idero monte jaras no to ne cause a lot of nini mandaya ba Bolivia no vivienda mi anondo Bachala Buffalo there were mwana mostly yere kaida tira shi so at say munya is Bachala Buffalo na mwanga dai munya lo dintoke mwe in the 2013 na kinyara rara kesi ya zinge siombe ile anto begembe so ni atari muno kweta ngaba na mutumanto evingia atena na what which is mutuma ngaba na winakirie ninge sana so with a lot of respect ndaromba munya atoeta ai mutuma tai no nto mutuma ba kolwelia imaninja na imuntu go menye imuntu focused na go menye tete na utumba kumena mutongoria ngutikia terikia au kuti manto ya Daudi ya ireroe arezete ngondu lakini ya history ya Daudi bora adire ndira wa ko inde Israel wona Daudi na ari na mabani manene sana na utiko jentombua na imbua maini mutongoria wende awatira platform
na munyaru imbe yete wea weyete ku ivoti thitha cikaringwa na inkwenda ethero akele aboya kyari kyo maritha to no arumanire na arumanira theru yes kirugu karia uchangia na still nerigirite kweyegembe na kuona watu na utumenerio mutuma na amenya mutuma kwe muntu kuwa kiongozi arwa mutuma atachoete kura utuma kwethirwa kinya pie wa muntu rayo katia nethero amuromberete kura kinya muntu ra omba otonyo ofisi ile yondera nethero aromberete muntu ra kura so mutuma ara kawira no na a lot of vote especially ndene yegembe no ntoba mutuma na mutuma ito moya kanya na baraba kuona mutuma atende liva mutuma iba mwede rent kuinga ino ntono kuona character we ina utongori bu wingi sana kirewe na kinyabo rocho ke manto ya kwedo ya kiara sini antu basiasa so with the due respect munyame gambo yewe ni todo ide bato excele toegembe na uni personal nta support munya na kore gitare mwe ndare tigire sunsia siasa ngauwa pamoja bakedo ba barato ita political dinosa so bamu bagera oibari kuo na ibe tekirio uongozi bora bwete tabukari na mutuma 2027 ngwete kia meage lere agethwa thithete manto ya manene sana ngwete kia hiyo matha Meru to na okirije ko kuinge sana kitempare serera yo ya siasa no alwe munya atetere ntu ya kwa bitoko mutuma atetere munya 2022 ira aratura ikawera kura which is munya atende ngitekie yegembe na ishi ndiku kwa no nto nenda akiura na agenda na ununge amya koromba kura siawa so bana Martin migambo ya munya itekuirania na netere no nto arua ne yete to ne yete ko ithago igura cia cie mukone then without design. Thank you very much Shadrack Umamboringene bwana Martin. Thank you Shadrack. Shadrack otumira miambo emirito sana Nosa in the history in the and my brother gakwenda kuona ni ya munya kakona na irua kara kera wa kwigita kwale mtu weto munya benda inosa cie gitarira ya muno na mbajara bavaro ni retired na bolifaro kono rokuraja muno warukeja kuri na alilingania ndainoza na munya na munya wona rusirete ga 2022 munya tumba kwangabana munya ta rusire 22 kateje I mean kethira nejire ene nkuga na alegere kuija ketha na runga mireti da ya rithira kiaraia na ndi mamukuru na utega example ndainosa akona munya Meru ejete akiura iria kintu kira yombotethia munya ne akaria na Raila amuchwira okara Nairobi akalega na story cha Meru. Would you say the same? Munya narari na chance mwankalera letire na interim. Really? My friend, I'm telling you, utiache thena kintu gita wale sensationalization of issues. Yes. But nikera ngwira gicunge tiangwira brother we go argue as intellectual as you may choose indiko gwira nto begembe no offended completely kimierio ya munya but ni madharau manda kaira yao to think na ngwiri tiangu tarire migambo let me tell you migambo na boya ruthire aria makobisi kuchiba ni bo maruthia kajuju tu grade agua guri tiringwani tara wero gaturingia tare no ni boka dire wana nani yoyo wana munya inachi yegembe ino blogo ni yegembe ni apa participate mono dwigithia munya ngavana ndira ai ngavana they did participate ko mutwigithia ngavana this time participate kuruta munya ino ntuguria campaign ya munya kauma sana in fact megambe ne munya mutira kutwigithia ngavana ile nturi kana ina absence of nturi kwena ethinkia nito tukueta lenturi na ntothinkia rete ingo kwera if he performs akore Martin Kiraito atapafomite kitu kira kiro Martin ri bio to mantu pa eta lenturi na ba tanto edingia antu bakabe ya nite shimarine ne na ingo dia batiro na ba respect ni te bune sana non tu kinya lenturi no kuata interwa manki muromba ira kura lakini rianto edingia ire sonin medeka ambirire atiri mwankane ndikitiki de antu baroja geriro na gakari aka kiti mwene dahi kiti kuona mwene muntu ito musapoti oi my brother woni mbitite madhiko ne ya ina reverend ya ugure o imutanocha
na direction yonde no atua nda you can respect you nene muno so okay expecting ntwa ya mithika na ntwethinge 2027 thika no mongaronga no igwa 2027 okay expecting ntwa ya mithika na ntwethinge na wende kwenda wekira kana anu Nairobi re ndekwenda wekira division onthigera ngari manani etara ndege my friend oh really kandege my friend uri bura ntumba kuwa atiri ntumba kuwa ntwethinge atiri wa 2027 na ntumba kuwa mithika atiri wa 2027 lakini issue ya siasa ya 2027 especially Gembe region it can decide with the two manto ya candidate na kikundi kia 2027 ikundi kia governor kikariwa Embe ewe ito decide tena tukathiria yani woni angwa na bokwa ni na bokwa digira ngwereni imentinerie lakini bila kwenda wele wale kwa issue tuko discuss ya munya wauria manto akayathukio ya thuki na niyo kweterenya mantwa kuchiba komboka tuna ikwache ko kayuyu kwa muraire muno nukona munya manto ya weta digira ya weta youth yembe koronchiro ai minister anto basebu bakirera imira ba echa irandi abera bukete bugwa ntote ndio hima yo bwandamane boita Somali you see mia ikumeneria tu kabisa dai na rio ile kuwa ngavana wo substantive kawa atlete na ngavana nuonto ngukore muntu wisdom Martin indenda odhikira kira bonde bakwaria bombre number 1 muntu na mbete kureta sanity de Meru na kukarandi na kwaria na MPs ba Meru na kwaria na MCs ba Meru na kwaria na opinion leaders ba Meru ya batu na bangi na neretie to make sure there is peace in Meru no kadikire nyapura kurari pollution yera otiri na arwama muntu kuwa kawa atlete no akora president ngwa senior bari ntederia metheka ntederia u atide no thugu no akuta sauti ya gwa ntederia munya ntederia metheka ndendo wate mantu onto kuwa ya mwafakite embe ndendo rifai ke kura cha 2013 ndia munya ire governor na ilele kura cha tigane isti kura munya umete na chindikile bimwidia alimshinda huko okwero kura chembe na batiane na kura ngirinya lakini isti kura achiari kinyaki tukiawe kya nchui ilela chwano tubabu bwe different wilele one kilemi nuari na bon tigana isti kura munya umete eno ndo muntu ro chere muntu mwikirikira tu no ichara kingara munya nenda wanao memuno lakini kwa na etini embe na nya lakini kwambirira nabo ubakinyanga kile mentire mwendete no igwenya kure thimwire chonde we data thimwire chonde kuringwa bato tukwenda kuwa tiri muntu utumira marieto meya muno au ambachala mbufalo nukumya kimbachala mbufalo kiriana ara no tumantu yako yetre ata ya umanerie polete konda eno sario inyumwerera obora uruka na arigo ira uruka na ara kisiasa so munyakera watiri na ari mbere governor Meru na ari MP watiania East na ari kinya imbibira bingi na ari nya minister into yonto yabiriko yabiu lakini bila mbenda kuwa na mbenda kuromba buruki ishimari nene ito buru no tonto bongi kandomba atongori to ikanire atongori be kanire na kirero ko ntamwambo litamwambo yote yabange nayo ko yana heshima na no kwithiro kwina ngwataniro atateka kamithika na ntwethinke maybe pre kawira kwebela anything webe wa yukiete ke wa nkinyukira manto mo possible endi ngwada kwera ni ndaringere mithika thimu personally I made a call to mithika after niya kunyoma ntwethinke niyo ndi sura mithika ya mithika ari MP the first time mithika guthura member of parliament ndio ndari campaign manager wake ko ya end of strategy no ne ata ochinda ngwaite twaro tatu mantu wemuru ngwataria win ile adutire Rafael Muriungi ene nenda kwira ni ndaringire mithika thimunda mwira ndio manye kuya bearing yenge ya siasa after Mutuma atuika ngavana ndamwira rira moyi etirwe ruyi rukurukite moyi rwaremerere ajwikire swamp mianga 24 ndamwira kinya ndaundi ile ona wata the most useless boy in the contest of Dinas yanara no ayi atuika munene very strong ndamwira ndio menya kam ende ntwethinkia ndi political factor
idi moto kwa lena na linturi ndikambira oni chenga odiona bara yena yo oni zenga matu ya tio maginya tio duganiria ya oni probably ya kwa ndida ai u support ntwedinkia 100% engabana tonegethera myangeri na nusu kwa development ya Meru no to the other 2.5 years were wasted. Yes. Ingo mutongoria ukao team. Yes. Ndamuria res ntwedinkia kaya tuika very strong na ka defendikite na antu bakegwa akuruta wira bwega na kinyana ba musapoti na okeme ole incubating governor utire mo ikorani campaign no ndukarani campaign in Tabia State me okaruta wira ole ngabana mangole na okiringa campaign ambire ndeni yo inyabubu ngo bote magia ese na ese ngati yankwire ntwedinkia my brother oni ntio bakurwa na ntwedinkia buru na tirazi menyampa ngabana ke yakuita ngwe burure nyabu ngo na ntigane mandu ngabana ngetojwa ngeta kampu enge siasa toka onda thirikari ya national nka waziri kana mantu yange yau na ndia rambira una kanywa ke linturi na ndia ali aguo TV egu ali ndi sa kwa guntu kuona guka ya ndoa ya ntwethingia na mithika no tetera baro wa politically one will support the other. You know, na ngerekia ngwenda gwira muntu wa Meru county no ndumandu mumbithiria in fact mbithiria kwa tithani mana matharakaniti ngerekia ngwenda gwira muntu wa Meru county point ni no bai kiongozi ngwenda gwira movement na mutigania no honorable it is honorable mudharaka wa atunia yuko nankaniti it is honorable bana ngerete mwegembe chance akathana no meange tano kaneku ungavana bana chance huwa batena mutuma ndawa atire I think you are not anguli sana Martin ndawa Meru na ngere mwegembe chance no iseria na ngere mutuma chance no timo Meru yes iseria no twegiririe mutuma ngavana nderiria kuthio kadigirwa kula ndebe ni ugatuika ngavana inkoromba movement na mutigania anengere mwegembe chance gatunia gikunengane diangwira na athara kanithi no ndagwira tuwatithanie narrative ino na ende undi ali ankemeka very passionate appeal kire muntu arara ya ichuka uthigirie matini tugithura ra 2013 antu batharaka bonde tutanengera kabisani kura na rungi kabara wetu mutharaka tutanengera kabisani twanengera rawa to the man igitariru antu bachuka banengerete petike muchuka wow which is okay democratically toya round 2 tugithura muthomi njoki antu batharaka bonde na ni tirigia batharaka bonde bathura muthomi njoki to the man antu bamara baregarawa basapoti muthomi njoki to the man baregana mtorawa basapoti njoki to the man antu bachuka bathura muthomi muchuka wow toya round 3 tugithura njoki na njoka tharaka yonde ya thura muthomi na njoka yabaganiria bonde iba ya chuka antu bamara bathura muthomi na njoka antu bachuka bathura muthomi na njoka achuka wow no ndigeria ngokwata ningoromba muchuka na githio na with a lot of respect this time mwachokeria mutharaka nja mukono mutharaka na thurire mumara to the man mutharaka na thurire muchuka to the man ni muchuka no nani na no ilibero na democratic na now promote unity ya tharakaniri mwachokeria mutharaka nja no tu utie ndure tathomithitie na kiongozi ukaya tukugare gutie mutharaka muthomu then fine tuga baba thomu arwame na utharaka ni thomu ukitoku utie mugembe muthomu fine tuga baba ni mugembe ni mutho but then daraka kinyayo daraka kinyawo bena deputy president kana deputy president itikia governor beli baba kuruira manda muindu na GG yes bakathura ni kathe good tio tu nantu batharaka nithi tugatumira mbinu ciothe guchwa kinya very independent antu bakaya bakaria nduta research no popular tona isusan popular tumunge mukono 100% tona nyinyi popular tumunge mukono 100% tutia ndando ya antu bairinde beni and in addition to that it is their democratic right kurudata umuntu wende kuromba ingo kwira babongwa niyo when I was burying my dad and he came to my home Gigi na Susan baire but diko anakania baina resistance ya kwa unity but yani rwa unity durungo iba kuona sense but tena state against ko unite no bagatanire finally kuni ndo bakalikira chuka ngwenda kuga ndaru torali uko nani yake aragia to very important Susan gwe wa mwindu akereza president Ruto gitumi
ya gutwikithia gamba ng'ombe sub county itwika handship area Gituma Gia Ciaca na ntoko na kabisa bali organize ndio na ntoko organize bubaya na itweriwe na MP uri ko wakwa ndo nambazi alitwa kuma some colleges itweriwa bakamatali to ko position nambi eni kwenda kuwa mutsemanio wa president Gituma Gia Ciaca anto batimanya aba kana uringero Gituma bona ata mutsam president kuringa wetu ngwenda kwira munene wa kombora alitobara mwesimu yo kombora alitoka kama tana ankali na esimu abairi bageta alitoka kuma chuka tekiniko tubate tekiniko na chogoria yengere ya campus wow ngobera next time they can do better batia kurudora muntu nalie na mtu agamba ng'ombe ndere ona ndia susania kurwando ya kuga nane ngero handship allowance mtu ngakanjira kuringa tumaga mtu agamba ng'ombe rono oyo atikwa na mtu agamba ng'ombe atete ene antu bani batwike ambite machua to exercise political tolerance ona ugo takwenda mtu murekearie nuka twitwa wo mundi na vote yeah so gichungi ondura we point kwenda kuresia manto nejegenie na igembe tigania na imenti tukuigora my brother uga perenki jagi manto je trikela kuga Meru twenda ne muoni example fulani bwambere kwi muntu andikire message uga batu itwamisirindire kawira mwangaza ote muntu oronga wana kawira mwangaza Meru enkurukie kwa kile timu ya kawira mwangaza yonde ote muntu oruira kawira mwangaza right left and center na mpamuinite na ndiroyo monka ntukwira ndakuringire thimu mbulimbi ngutetera kawira mwangaza na tegete weru TV twakosanire no gintu kimwe anto bara bali iguru wala professor Kivule Kindiki na William Ruto mbe information ndamwira ya muchore no eta gwipendekeza mitumo ya mbura na uno tuitanire kawira mwangaza politically kimaendeleo kawira mwangaza kiunali sawa na antikare runga bandu makawira mwangaza never enough lakini ala twakosanire nwe na tokerea tukwira kare tamvenge tokerea no nto atumire professor Kivule Kindiki and deputy president muchoro ko message ndafuandirwa mutethetie ndamwira ituka guthukire watu ma message yume bitatu bitigere ngakuonia conversation yeu tokiuma which is I don't think either nene uli watu watumite ikawira ndaerere gukuthuka nderwo kana ayuke message atumira Kivule Kindiki amwira kiongozi ethiuruke guthukaria marietwa akiuga buga nkana na anire nandi no menyi ndamutethetie no ndogera na mbikire ari matukanga kote wikabira ethikia president ethikia my brother professor alingwa atigirwa agamitie kanywenda mwira ndakwirire atia anda mutetheie no ntuinda ari ndi guthoma kaminjuria metho ngakuonia conversation na atumire na action ndaria na ntuba baingi muno ndaba consult yume bile to bitigere ndari ndi kwira kawira na ndiri uni aini ni kaumbura ndi utethia ukimburaga lakini politically na ngugi kawira na chiumetie now murungu agatethia ethira mithika atiromba kura murungu agatethia kawira akonoka koti mithika gukatinde bene tukarungika kawira mwangaza movement wetu alinga bana ankwire umana ado no kandareti kawira no mutia na mithika na thinere anda kwira mithika ethira atiromba mutia ndandu athinkia ndakwira atirigwe ethira mithika atiromba kura mithika lenturi na nanthikirite ethira atiromba kura imenti twa support aromba lakini kwa mithika atironga makura nkwirire murungu ngukira tukarungika kawira mwangaza murungu amutethi umekoti twamurungika rukiri ai movement wetu arombe kura kou kira gigatuma batu tulego support mamora kairi imithika lenturi arombete no ntwimenti riendete mithika au nkuthiria number 2 itirikia oraria uri wu ende aria ndi wu endi go tonkira oni nda control thirikari munye kira itu na mama onde umbetete ande wu ko kongolia go na mwije ndi wu umbetete mbali ya mezi ndi wu be oraria uri on behalf ya imenti ni mwaria wa imenti no nduri no ugo gichungi kio tweta ugo karau iti umbe kwa kubo gitio na ndi somebody wisdom oni ni boko dene imentire ndi ndombere mujumbe ura umba kulinga kanywa ngurukia kwa twitronwe anto ikumi tubaririe imenti ndi muimenti na anto beto wa imenti nikira ugante kuwa bokia egembe bakiringa thimo bete taire egembe ria kera bakwenda twathukana batu tu mtura tuje muchore wetu tulimenti methekale nturi no nto methekale nturi ara investment ara tethiment na ara itangugiment na ndi dikira nkwire it is about friendship
no buendete ugo kule mtora wete chungikie muno je yaro toro mweta monka waziri wate wora mwetheri waziri githirikari ya tukarire mawaziri baba ngwenda re mtu atharaka wate wothithetie mtu atharaka ngwate wate aya aramenyeke ngwate kidogo kira mthirie manto je ment mbugi atiri tu ment nya tututikiria kuinyerua itwengerwa kawira mwangasa ikembirio tetera nto ithinkia atu no tuge atwenderere otetera mwekuru ule orengero nonto nwe wari wetu na ndigi ntukira nti kwenda gwita that line kawira mwangasa uni itwakozanire akwambirio ndaria ki munene okwa na itwagwatanire ya munene okwa kawira akaranja ko kawira no winja ni turiona munene na ndi ithirikia kuga twendane ndendo kwa example gokonya Meru musiasa otiro tukari gwatanira na twenda na Meru mithikari nturi ari wasiri wa agriculture mweshimwa mpuru atora kugo no munene wetu Kiremango chine ono munene wetu rendikiri MP bonde batura kurira mithika mpi no chemania no Nairobi ari munene wao ni ate gwakarira mithika William Musuka ome MP baba lega kuonania wendo na heshima barungamana na mithika rintule boga twe William Ruto totio supporti mwana wetu ome nyala beta waziri bauga bana enkere oro tije kene muga mure oyu Eric baba ti kwira William tutore ajumbe ure uchokia ba Moncomen ure uchokia ba Kuria ba totio support no te ya Meru mithikari nturi ome igo kuonia atiri politician ba Meru ugo rira ukwaria muno rira wina gintu rira ba ukuria iri obugi ukenda kuana nja gote muntu ngugia mithikari nturi na arua mithikari nturi mporo ate muchwa be atinda kuga uratonga methekale ntore kikyo kiongo akiakaliria atia Kiremango chine no ntuiba kugwata kabunda kega nega na naja munene ubona methekale ntore akwejoka waziri ntaigwa mujumbe Meru urunga methinyare ndikiri ule na mutundu jwa witi auga woni methekale ntore itura mu consulta itura trimana no ntobeta ba kuga bara jumbe bonto no munene wetu imbie garukire ya chinchirie kwa metheka atena muntu mutetera gote mujumbe utetera mithika no ikaba barero ngamenya kingangi na mithika bakauga atiri no nto ajumbe ibo barethikirwe president muno bakauga batwi tuye mithika ote wathithitie mwana wetu tukathithia ate William Ruto umwesroti thirikari ne kuno nto inya yundiye noe watethetie mithika no tethetie but exit mithika ne retere mbewe ingi njaru kiri utongerie bo Meru otombo kompea muga otombo mbewe reku ari agu akwire mithika na Ereki iyo tuko na muthenya nkwira bana politically thikira kwire William Ruto atombo twitira mutula umbo muria kioria atwekira mutula agathithio number 2 na arua ankwire Ereki politically atena political muscles no tikyo Ereki omba kwira who needs a political muscle bila bikwendekana ni Mukenya aritire ngui na ukakwira atirire tunge point ya kwate ngo support political muscles why do we political muscles nanto at the expense ndio ndombe ntalera no nto ngogyo kwariria ri ntalera ngogeche William Ruto ithano Meru ndalira ngogi kwate ugo gwitoja njuiri ya Ruto akwaeretie thoko ekwaerie butegene ugo na numite kianjai wije ro wiru kali thokone gote thoko erio na ugo no mwira kwira mungu ikirendegene roju wa mwira twite akalinga kivyo ndalira ngogi to kwari nyacha rojiri ndalira ngogi ri complete ithano ni thirikari ya William Ruto ciegenie na Meru ikapa kinya William Ruto ari to chetha atocheza mithike thirikari na nto bange betu bakethira be thirikari ne etu aeria atwaige twena nto baba yo point ya lintore just a second point ya lintore bai umbere munene sawa bai ni wapiro yakwa kire antu baire about lintore apiro yakwa kire William Ruto president na deputy president my good friend Kidhurwa Kindiki my appeal to those two great Kenyans ibajogie mithika ngugeni the reason being no buta watana makosa mithika meana aditangiro mbere ya committee ya parliament yo etro na makosa number 2 cabinet yaraganwe yonde igitera route antu baba abutiro banje kwandi wakaidi banje rocho go wirani wira mwanya no ntumithika atono na makosa na numuthomu na atathirije gipindi na atari design president yoka akwa kuga wiga space corner kana nachokie
niyo wibumba piru niyo temo ni bereweja kuna clip ya former deputy president akiaria ndo mbere clip ekeya na twamiko na imikitwe miapo mbere na bwan clip eu yari tionto yekirwa onendi twamikwa yelesanite umabungo ponteto nonto woini ngwedite investigation yere fertilizer boy anu ikito nkiaria kakone to alite na gachagwa kato alite agacha woinda uwere medeka karwiri manto fertilizer wa ni investigation ere ko bwedri investigation ere na bwedri woni mpere mya ituiche kwe na niengeto akanyo ni muntu ituthikaira ntato nyambere itatura indambete kwaria kawa medeka na kubangura wetatia kuingwa na no ikwa gachagwa ndeto irari tiche fertilizer Russia na kuma Algeria na kwa bure irene kwa mutondeveki ero mari na meri package enderi thirikari na KEBS baigwa ni thuki instruction jujo mwereke Ruto na Ruto amwerekia ilio aragia kawa katoike methika teneke ndaba itatia yes so please to share the clip ya former deputy president akiariria mantu ya fertilizer na methika linturi uro ya fertilizer ji kindly. The same with the Mithika Linturi. And I had a fight with the president, myself. Because President William Ruto was Minister for Agriculture during the Kibaki time. During Uhuru 1, that is the first 2-3 years, 2013 to 2016, Felix Kosgei, the head of public service, was the Minister for Agriculture. So when Mithika Linturi was appointed Minister of Agriculture, the President and Felix Kosgei were running the ministry. Mithika Linturi was just a flower girl in the ministry. And I can tell you, they wanted to fix him about fertilizer. All fertilizer is procured at State House. Yeah? The President determines to buy from who, at how much. It is the President who does that with Felix Kosgei. So when they were trying to fix Linturi, when they brought bad fertilizer, and I'll give you evidence, the one that you want, because I think this is important. A company called Maisha Minerals and Fertilizers Limited, this is Defki, who is a partner of the President. He is also into fertilizer, and he is the one who imported bad fertilizer. Okay. So when the report came from KEBS, saying this fertilizer is bad, President William Ruto ordered Linturi to allow the fertilizers to come in and forget about it. Then they wanted to arrest Linturi and take him to court for this fertilizer. It is here. And I told the President, you cannot do that. You know, Mithika Linturi is innocent. It is yourself and Felix Kosgei who are buying fertilizer in State House. In fact, as we speak today, I want to tell the Kenyan farmers, today there is no fertilizer and the long rains are here. Because fertilizer has not been prepared. Because it's the President himself who does it. He decides from who at what price. And this has taken time. Okay? All right. And again, finally, the Russian government gave us 40,000 metric tons of fertilizer. The donation. Donation. It was given to this man called Maisha Minerals by the President. And another 30,000 metric tons from Algeria given to the same man. They blended and sold it to government. A donation from Russia, a donation from Algeria was processed and sold to the Kenya government at the same price that we were buying fertilizer from. And I would like you, now that I've told you, go and ask the Ministry of Agriculture, the fertilizer that came from Russia as a donation, which farmers were given free of charge? The ones that came from Algeria, which farmers were given free of charge? The President gave it to Maisha Miller, Defki, his friend, blended, packed, and sold to the Kenya government. They pocketed billions of shillings. Nito tumithika atatuira mantu yari aritini. Mithika ri kankuire gwe kitubati kuelewa. Mudhuri wa mwenye nguvu mpishe. Nobati kuelewa bombara we president.
nubati kuelewa kinya kura muntu no amura some things demo no one manto amoko na nyane ipuki ukawandi ikirire methika agwithirwe na kinya muthika agwithirwe tumeu mheshimiwa yes kwina kintu kitawa na chongo integrity yes integrity but define bakaua ne kubwithia manto yara ya bui kinyarira te muntu wokwene so by this one you know integrity ya antu babo beli no questions actually bobeli mheshimiwa Alintori na Rigathi Gachagua because nito to batawa manto yau mithika wa ngo kinya mwanka tha ya taruka atwira manto ya fake fertilizer yetere atia gwarire to kwirwo manto ya fertilizer ji nito to mithika wa ngo atatwira atiri kwina fertilizer na it was a big yani yarekire inline akwe ntuko itha to chankatheti ati fertilizer yera yaumite Russia nyaurire ruine because tutemenya ina yetere mithika nwe wari minister wa agriculture then he never told us no two things bana Gichunge one thirikari ya Kenya spokesman wa thirikari ya Kenya Imwaura Rigathi Gachagua Rigathi Gachagua thaino na antagonist wa thirikari absolute antagonist wa thirikari na rwagana thirikari thirikari nwe tongeretwe Ruto ine mantu mara Rigathi Gachagua kuga kuhusu Ruto turirigira monthe mewe negative in fact Robert Koria kiuria giki just a second you know how just a second just a minute yo maro wina kwira kinanja ite etera kidogo ndakwira Rigathi Gachagua dirikana thaino tukwari Rigathi Gachagua ne gamba kotini eco yo coka gitini ya deputy president dirikari ni wakuruma in fact mu Robert Koria na ata wakari na ndo ataragia riru Rigathi Gachagua Rigathi Gachagua ri deputy president atia menya manto amakubutwa wagwo makari ugwa kuwa mtura aya scream tene Rigathi Gachagua which did not do in fact na nina scream ara ilo ninga na aragia ndeto ino Gachagua kwa riendi ilo ninga na chiaragia mto abatu scream with the Galentori no wachire ore employee ore presidential appointee wa thirikari we utipuriaga ro your position you serve you are appointing authority na lento le na play this part ayarwe na dina manto ma fertilizer athitangwa ndene ya parliament parliamentary committee ya musamoni kiongozi mithika ethetera atwika quitted that was it watwika quitted team business ya kukuwa no kwingiruti wewe thirikari kwa mtunge kwenda kugwata thitanga ta bweko thitangite mithika nwe wate thita nwe onekana ringi ruti kana ri ti wira ya wo gwathitangwa kiongozi wonekana ti na tia ti wira ya kukuwa ne uyu na tia no wo mata yaku ni athira wewe investigation agencies na nini nathi kwa anti corruption Rigathi nathi kwa inspector general of police nathi kwa NIS na viral report na data umbi report and bonde bala komi vo suspect I am man of interest and enkadere evidence magamba mathi mwankaru rinye rudwe ibu muntu serious rudagata finally kirisio no mbuge ni ogonti ani kare njende thaino ndiani gari nyimbe thikari nturi kuya kwaria ndeto cia fertilizer no ndu cia thirire na arekirwe na mithika tabutwa no ndu wa fertilizer mithika na butwa cabinet yonde kubutwa bura wakarigire na tacogwa ngugi ugeni becogwa ende ni ontira mithika ari ndeto ino no ndu orende ba mtu tangavana we ntwethinkia orende na wapiru to the president andika mithika na ngona mbonde rangu jintuira mtwethinkia wire Ruto wona kanya andika mithika na munya nguraitha mbonde rangu ya Ruto ntona resistance ntona munene akiraga ende ntimwira yanjirie kwaria mandu momba gutema uchokwa wira ndi kurema itenga kenda kwelewa bubwaya what exactly do you mean like mithika etikiri achoke thirikari ne weje ya mutintre okay utuke ka heat of the moment ira ya leo igukuruka appointing authority president president yoginya kiauria mbere we mutoro kwa tawa mithika ri ndamubutire mbi na dirikana mithika tabu to eri wero o mithika fire du cabinet ya twigire dissolved ye yonde Ruto aginya bantu a Syria by the way sasa mithika nilifuta kwa nini mtoyo umujogia ngo ino akamucho na mithika kwa wena interest na wireni which I think any ono nto no ena ni yakuwa mithika curo wira thirikari ni ntona mithika kiwa tiguria ngui na giri gukire you accept ende ntimwira ye kwaria mantu momba kunja watawa na icio ntubu I will try kauria oni kwe mtombere thirikari netera mithika atekiri kwe mtombere na nwije impura ora thirikari ubambira president yerere mithika nyakiromero ngugi president yerere mithika akire monka mweri juena na jutathira na I swear
nderwe mithika erirwa kire na akaria mithika na aria kwambia kuthiuruka erwe twero ugwe ko uturithia nuje mpeja wa muromo ugwe ntikwira nguto we nicho anga nguto we impera wa manto au ndoria niki twero mithika ni threat na mithika twamuka untati andoga tutiumbo kaunta mithika iria tatu ni ciene na nyanda mwita kanisa kamoga kiege EPC mithika iria taka ni ciene cionthe iria twero akira ero ugwe mbai mweri jwe na juthira tuketha tukuthithia ate tukubanga na mithike mutaratarene muthike no kambira lakini akero ntu ithinkora murombere ari mithike erirwa kira mithike athiuruka akitharagia thirikari na thuri na weru TV bakabantu kucionde mithike akinya ntu amweto riri etirwe ero ugwe kuringana na intelligence report go uturithia Meru kira oria monkari mweri jwena so da mutwa metheka naka ya reply wewe Alexander atoleka metheka kaya reply wewe Alexander atenda kuja na ngera metheka right of reply no I should begin no metheka ngoja gentleman bamu no mwanga agwire kwa kiurio mbulire mbere nchoka nau wode ne toto metheka tara ndenda welewa woni ndureto na kwa ofisi na erika kwa kitu kitwa oath of secrecy wetawa saino wasoyo kwa wakaria siria thirikari ume ina wea no thugu ndendo belewa matiniri mantore ya thirikari ya maingi muno ya maingi sana kuke ya kwethira kuri na wamba buo kuendelea tell me fertilizer ukya kwethira fertilizer ni 40 tons na another 30 tons achagwa kuwira tiaurire na mithikari thirikari ne that is not secret dendo wele wore mia weko igwo kwenda wikira ndeto kumya itau itimi akumbikika njirene itimi akumbikika ngondo kwiro matini nuko myako imantu ya mwe ntikwa mantu yaku na Weru TV lakini ngondo kwa imantu ya mwe kula ko ndo kuochi ndate linen nuko twane pengine munene oku mantu ya kwambia pengine yageta ata yagachincha so what happened na bora kukwirikana mithika kuinenya muno mithika ai wasiri in that same government arwama awa fertilizer kuya no me waikwa pap mnania wa mithika acted as a flower girl iko kanwa ikiaka u that means mantu ya mwe nwethe na yona na metho lakini atekwa involved kiyo waikwa fertilizer procure nembi ni state house na kinyo tote ku thai isteto setretikaniria mauri ndo batikwata na mbo ndo batikumyatiri moto bo wakingangi kya kuma ruine ntekwenda ku dismiss gachagwa no ntowe ingwata maimbraka na ari ndo mudi ikingazi ki umetarwene yani nini ya umaruene mukonga ya umaruene yotura kingangi kya yitwe nanko ndo kwira utibinge biliana ira kingangi ruine ibu imukonga yona kingangi kitata na yetura bungwa na ari I na lot of bitterness na akiwa uma na ina evidence papers na marieto company no to try ku ndeveki amwike de routine awetanyeri company u na wane buthiri packaging na ina evidence oyikwa wori ndeveki mutongo munene na muchoro ruto oyikwa mwigire akiwa na thukite company yekebi dietwa ndwa ina evidence maratati ku prove ndeveki ibo bali packaging fertilizer ya Russia na ya Algeria so methika abandikirwe rukodhari abandikwa rukodhari na ndinte alia nimbu wa impiketo nedi ake wangwe edwa digenda mbue atenda wikura kambue inkwenda menya re na inkwenda Meru menye ati methika tikaruto mwere favor yo mmoja waziri kamethika chuite thirikari ruto akirara inya ukomethika muchi pauria thirikari na wakawa tumetafuta serikali na huyu jamaa aikuya laipo to edu na kwirorote heshima siasa yes ende tekwaga heshima nyanto kuri ari matini kwa mtu no mwengere matini kuri ari ikore kwa kumetheka lentore matini ya mtu ende pite ruto akarara go onyo kauma state house akatigwa akawa kitege karirite no mweba bela kanarutere is my friend ende moto kodo kuratri wana siasa baba ingi bamenyerete use and dap na indi ditane tenyera na ire cancela na nda MCA to yuke muntu mutumira ochoko mwela na ala for your own interest. Unfortunately that is politics. Politics iteke kali umatini me ako ina principles kwena principle ja muntu wato wa Macheveli
kingmakers uboyo bele nare kendo me akutawala atoba inge batumala those principle na uri bua principle ke uni ya mukristo those in demonic for the laws of power. Yes, for the laws of power. For the laws of power. Yes, for the laws of power. Kuira tumira ntobangi okinyaro kwendo. Okinye no kinyobele nara. No kinyobele nara. That is another actually to be and it is demonic. To be it is demonic. No ba tukira unyamurungu. No ba tukira murungu abo ndi. Kere mandumamonde. Kere mandumamo taraiza. Memonde. Please take home one thing. Medekali Ntuli was accused. Very and found innocent. Innocent. So he has no case to answer. Let other people answer those cases. Fair enough. Yes. Fair enough. Yes. Ya fertilizer. Yes. Ya fertilizer ya kili. Lero damba wa politically. No. Ni anto bainge mono bagabo badambyo. Te kwana just mutuli. Bedrebe coalition to muchukumite na ya alingiro eteke. Kakura adoption. Ah, you got that? Abduction. Lui Buditoni arekwira atireke was. Lui Buditoni arekwira. Martin, I would like to share my thoughts regarding Edwin's recent statement about having our candidate, quote unquote, from Imenti subtribe. While I respect everyone's right to express their views, I believe such remarks risk dividing the Meru County community, which has always been one people united by one shared heritage and culture. Achoka kuira the Embe, Tiania, Imenti subtribes are not separate entities but branches of the same family tree. Encouraging division among us undermines the strength and progress we can achieve together. As leaders and influencers, we have the responsibility to promote unity and inclusivity. Let us focus on building bridges, not wars, for the greater good of Meru County. Excellent. Oniari munya. Nira uwire tukaromia kawira ari movement. Ari tomonka batu turongamia movement ebo tetera moigembe. Na munya no imutigania na akoro. You know you walk with na mantu ya uya moyembe. Okabira. Na muntu ali abo eka muno actually akwade bwana na kudisabu chokerwa kado. No ndo ali akwade bwana na akwade obo ya muno. Buditoni akwade boya muno. Mutrukana ate kumenya Meru rieka. Buditoni wai kwa to Buditoni na kuwa. Yes, no amwe tegembe sawa. Na ndekira nkuga. Kinyamunya mantu jau aretie kethe it is about unity akamenerua kinyare ndikiria na ntato cia o atokareria na ni kwenda Twitter next ntato cia ndikiria kwa woni ngo support Meru ni mwe na nte korega unity no ntu it is important ria kwina unity irio maendeleo yoneka lakini tuheshimiane mtu na ngugiewe kenda Meru no yombokora na gintu kira tukwenda Meru muno matengetungi ondura ingoge witerera witegwitwa ipindi kya mwaka jumwe ndire tone gitwa biu antu barate taira bakauga Meru ite kuthithwa kigite kuthithwa na ndebe na ngabana kabana okoti yareo tugietera ngabana okuthura 2027 ngogi ini ngabana okoti kakwiro mutuma kurimbiuga te ikatiba imwikite otikoti koti niyo ya katiba ikoti eko ni family Kwena ngabana Meru. Get this right. Ngabana ola tu na wete elected. Te elected hata na ibaringiri kura na kawira mwanga. Na ndiba alingiri kura kawira mwanga sa te koti ya ugere ekiro na picha ngwa. No, kawira ka impeachirwe kikatiba, mutuma ukuma kikatiba. Na ndegwe nande ngabana ola weku. Ngabana ola weku. No ntwara barau goyo ure otekia kuthithia. And they to expect wonders in Meru County. I have no problem. To expect wonders. To expect it kuona maendeleo ya tuchaula mevo. Okay. Katuike thimu ithatu alafu twetwaririe cabinet ya mutuma ndaika inkai mbere tweta Century Menti no to Century Menti mwanki niyo kana bonene sana. Na mwanki yo yoreti ni Mheshimiwa Speaker Ayub Bundi na Mheshimiwa Kirimangochune MP wa Imenti Central. Tuike thimu ithatu mbere. Hello Wero. Hello. Yes. Please what tulingira dimu. Yes sir. Audio TV oku please. Hello. Yes. Hello Gichunge. Yes sir. Yes. Please what tulingira dimu oka Audio TV oku kenda to watanira. Hello Wero. Hello bwana Madi. Yes sir. Mbere pio ketheria ndu ni kiongozi. Na tongeri boba nyu pio. Okay theka.
Atire bwana Martin. Kundu kumwe bwana Andrew Njongozi aria. No ntu atubeto bende baba ingi batamenya. Na ntu nyeri kwa nzumbrata. Monto eto mana miteka letore. Ento ara te guera anto ni muntu innocent. Na mandra yo ndeke kirao. No ya golla ida bunge be tu re kinyo maro na mare. Aya turega na yo to ye ki muntu eto to vinge munya. Mwana mati muzungu wa neba anda iti yo enemy. Pero più munya. Na rera se gure di to vinge. Na ra wa ni. Yo de ya kone adri bwana mare. Munya nyumbe ke iteka na ikuwa muchi. Ikaunti ya Meru na tutu ende. Ikaunti ya Meru na tutu ende. No te muntu te na follow asibawe. No ya ulai donde muembe. Yo ro ipa por do adiro munya. No to kwani mutuma ya kawati le ya kati bonta bana. Tanto no vendo mu provera a runga bana. Likana me aria muntu wa ka yu are ajaro. Adero ga ite. Manto na gabe ngizi baba kore amboka ke mama basi ba itu kya muri da mwanga tukwe muso to nyamunya ngo mweti ato gelingo ne aron tama na gedra tu to tro lo kinya tro primary na tu mere to ado da tu mutaka to kolonjilo bu merori ne o puti mo tema nyano kwanga bana to na me nyere ta na to bena mo yo rego yo bana Martin. Okay. Yes. Thank you, sir. Asante. Yeah. Hello, Meru. Hello. Yes, sir. Martin. Oui. Bauketheka sana mukuru. Bakinanga mutoro kwa munu. Akinya gichunge na kinya endi njongo. Bauketheka. Nande. Uli kama mtu anakuwa. Sorry? Watu wa Meru kutenda huko. Information hiyo ni kwa kinya na hapo na bonge ya barabara yao. Vikari zile watu wamefikiria kama na tuko na jitunkia zika ndio kasari. Ona jana kuna gavana. Gavana for the first time for a long time. Umbi te kureta munya mebene mwe. Are dari muri mebene mwe. No ndo gwakire ngire mawayo kaya urite mebene. Na ndi program. Kau tiri donde. Kamu pone buat makan kata mungkin. Na tu menere mono, na tio nenda ibu mono. Iki tadi dah bantu atau dia balik itu kudo. Itu kita dikari itu mono, itu main kerana kau ragu itu. Nah kalau kau ragu tidak itu pergi contoh, murah dijual itu kita nangi. Na ndenge na kuira tongeria bau pare au atiri na mono guru pinge kinda o mana itu to vingia na hizo te bongi mono na for the first time dem na kuji na to da hapo ukaji tam do compreno to manto do no no dimente o ka ite ina na ndeto na ndeto pegabana na do na si o spot Atonge jabare anenere takaburi murungi impatira na man ai kamuye tuko te ko na yake wiri na nusu tete no tubo tonge jabu ebo jobo yuita masa kunde te buge to te madamo no to rante te wala te kapoga tango tamai Onja eta Meru. Namun nara rombere orekeri ubanare kerwe. Nara rombere orekeri no ora tato tiga teras tiga toman. Nai mutonge dia to non en region ni to Meru. Kumo itu bubu atonge dia to tunengere mutu makanya mutu makari tamoe. Kim gitu tu rombere tera to arwire gitari raga mono na proga tire Krika kiongozi weno ntoe na tononi mtu tona au krikari nene. Krikari tore na nentoronguri. No tu krikari ya tu no ne broad based national government. Munya na nentoronguri.
not for the first time. The campaign is a no sitting to an answer for the land. And was yes, very hit on. Yeah. People know there's a majority that come assembly. If I could be terrible for the week. But when I gritare, nene. Yeah. To make a bit of people and to Meru. Equal share of government. Yes. Now, you have to get to get some people. And I told you to there are security. There are Gichenga. Hello. Gichenga na kuigwa. Mutanosia wewe munene burutu endete buruke bole kinki. Ito mwendete kabisa. Na support Meru yonse uwingana. Ito murena te dia tonge dia to na ndo zone. Ito ne ipo sera eto. Mora kenda to atwa na mizinga tere buru na ngote kyangowe wa kamyumba. Ndio. Na mwana nyakamotezi. Thank you. Asante, thank you Getwa. Thank you. Asante sana. Don't bwa that to take the mwingi mheshimiwa mwenda Kirinya Kirinya mwenda na thikirite obukethe bwinthi. Tukethaga. Now cabinet ya Mutuma Ntwethingia. Yes. Uri bione kari ata. Ino kwina mateta kuma kiri mheshimiwa Mugambi rindikire arua bori te represented. Lakini antu babori na obarua twena mwene twa undene. Actually information ira kuwata ni ati kuri boba te thoyo wa ntuko ya Alhamisi. I don't know. Yeah. Nende ya mwente ntewete bumba kuri akuthuyo. Muntu ngome yake no ari akuthuyo no ntorire na avetetwe ni sisi of finance. Baba ngitimenya ikiata kwina rumors babu antu baminde oiwiche miromo muno lakini uri bora kwa unia kwa yandone cabinet ira ene muromo yunta yugwa ni na ndi mwenikeyo woni yandone cabinet ira na bokwa inderi kwa analyze antu bora baiki cabinet paranda amenya bwega indera ke muno ndi interest muno na ministry ya health ndonere Dennis Dr. Dennis imuntu bitaracted enwe na indona ya kaumbikia kuleta sanity ndene ya health department inda interacted na babangi kinyawa transport ngomya bario na ari education ikirikarira ya areguo ndailela maranya ino is a competent lawyer from Tigania West na imuntu mbike otedia muno mantu ya legal affairs no tunukumya mwankane there are so many cases na county Meru has lost mbeti nyingi mno kulukira mamba re kuditangwa ki manto tsasawa bakare amarandu mbecha kidomba yusiko mutoba rero lepa roko tedira ari wa mamilioni kidomba igwedereta kwenda igitara munyanio nenge kalesto ko arona na mwene nice he was spend a lot of money ake wa license na acho kwa kwingiro joski byake bya muchere he was spend a lot of money so maranyanko na ya no bring together minds legal minds chamero no to they respect him na ya maingi mno ndamba kucheki ya maingi ndona I was very comfortable kiri team wera yonde ya duroro nike banko menya Jayara is my colleague to that when we are ngomo chokria kado na aveto be very happy ngaibo ano to integrate nya mind yake ngaiko to still imuntu mbika kwa device ate biased no to dirikari ya Mutuma kumanya chief of sasiara itete kuita kudura ni kwende blenditwe ogenda success dirikari ibi bitumira ruto da yambiria hukumya mbera ogagwile la dara kibaki ambire pero tonya ma professionals yaki atonya ma professionals yake ona akutumbana kwinoku kwenda kinya siasa yande toyito kwali yako noku kwenda dirikari muntu muigwa yo akura so kwenda kumblend dirikari kamblendwa professionals na kamblendwa kinya wana siasa ikende menya dirikari wita kutedia bobwega so oni cabinet irani have no problem with that na county assembly Meru emuvetangere oryo I want to thank even the judicial and court of appeal no to none left the kinya na left the onda zira cha chui
ne urari go by the ndua ko notice te ko eta kawira ni na te ko mweta na te mweta me te ya burunki ngwere ko insiste ni nyari to rakenta ale weta te ko ndo weta indiri strene te pio urari go na no kwata wengo ndeta de no rumu no lakini dai ko kwadiu tutipati ko linya to mwikirite muromo itobati konekana nwe mama kadia boya to amwikira stress nyingi na kinya wa limit ndeto jage nonto kwenda to bambirire tia we ibambirire to ya Meru to kuona so court na lift orders cha service board county service board so county service board kipindi kile na kioza ayunto kinyota amweru kuliko dira ikipindi yobe kiotedia ekira ntwedingia chief officers papa ega mpo mbenge prastato nyingi cha county Meru ita appointeranto ika appointeranto na dirikari karani woni burangu I'm very optimistic kantu mure mwambo you I'm very optimistic that the dirikari can deliver and they can deliver na bia tu men deliver ntwedinga imuntorara kya manto makai sana lakini akembrace nonto ga kwile nya cabinet you utantu bo yuku media ndaikia muntu so cabinet you na mbite kumilela na ina very many requests ikabe kupande kwa medene ntederio kwenda mbera kinya woninte ntederande na interest si kanonge eno to I qualify lakini weto ikwa baba pikwa no to tumba bonde adime ko balance interest icho de my friend so bitane seri dikiri bitane seke ni ate eida ko muntu ke aikerie nda kuri akoyo yo ya ura munyato ndiga kurunga bike kwa ngabana atiwe eno to gwatira yo ukobudi dada buri toyi lakini buri ni rwambeta bwa ikawa karo ya sorry not karo ikawa ikawa karo reverend karo actually na akero no buri na reverend karo akero kauritiania so issue ya with the buri represented it is buri the represented ogwo na rindikiri muntoke da toyi akawa buri dada akawa be buri rindikiri buri te choice yake buri na nyanto bangi so de girunya inyemsi wa buri wa baba nge bawa lindasi bawa mwankende bori ya mukuru kino tutijanga nasunguzete merio ya rindikiri nyoyo tuma kuteka ate kuri bamwe kire cabinet yeu bateta kudojo nontu bamari yeu nani burango na guate batawa kire cabinet that is kuchoka nyuma appointment yididwe kinya yo kwindira utina principle ya mutongoria iki akwita okudidi appointment no me for and assembly munene burabutagia iki akwita ku wakwendota abati umutaduru assembly iki amake otaka ngo kuira mutaduru assembly akawende mbingireni akadwidi akiri mbingireni no lakini andike na pen signature na fu and assembly akawa euni urabutongoria ikangonda gwa agwa no ya lolo matini nyange kirogwo lakini ntigwo bobo ya kanonge awa na ambite kwandika madito ikenari ku nange kende akwina legal technicalities iko disqualify no kwatende da iko na some legal technicalities iwurudia deputy governor niko iro kwina some barriers cheki iri ko muriera itata ire ko muriera endelea na those things ni ko endelea ko ritrongwe so oni burambo bagwatire mo madwaniera na ni adithirie because I know even na rombere murungu amwa advise na point yanto so ibeta babeto assembly kona ko wote kubua emure nonto inake we data yo muria lakini to ndinge na temperature na adria go yapi yewe and I support that cabinet I support his government I support madone yayo ndake na yo people think matini we talk not about interest wa support madone yayo ndake na yo ake yana yato kuwiri ye agokurate madone ya kukulia dirikari kana ya kukulia Meru ke madone ya mai yes madone ya kukulia dirikari utekiongo support no te mathogano ya muntu ngo support na Meru andikire nonto nde yakwira Meru uma ndenda gukwira ntu bumwe mbere kira rindikirio tetera wa mbere gi cabinet ya mutuma
kumegitera munyato ino kiraito na Kawira Mwangaza tute history ya mawaziri ja kinyo twe wijimbi bathithaia kana ibna beta it is only ukarendikire executive ule muchara antubra bethera bengo gine ndene county government chief officers bwene ngogi na directors na CEOs mutuma mawaziri ja ora forget policies ibitha shoni na ndinya bathithia policies uni ngogi yao muntu ura kuona jombo otethia mutuma ge mawaziri jau jawe chonde muntu gwetwa Njanaro atangogi no ntu nwe muntu experience na muntu umba na ije siasa na ije ngogi ora nwe muzendero nerekira muntu umba kukulikia muliko gatangogi number 2 kwe muntu kwalirwo gwetwa Reverend Karo walikire executive ye Kawira Mwangaza aitwa ni assembly Karo ingiro ni assembly Karo ingiro ni assembly igitara Kawira Mwangaza baiketwe assembly erega Karo nenye mukuru kya thai no kweje kiuria ni kinonto thirikari rengi aterwe akurukwa thai imbi atari ni gitara bamuterere Kawira Mwangaza aretire ekira thai kenda bamukurukya secondary the support are ndikiri endere ndikiri na fact atiri even nyatoget is not about mtu nara umite antu babule kiraba kwenda ndirauga ibatariro maendeleo jao ya bakinyire mashinani lakini oni no thimenti arampumite nyomburia no we waziri nte kwiri baao bekiri inyankero represent baao no thimenti utizie Murega Elias Murega no kumegembe una deputy governor Linda no wali deputy governor Linda no agurwa buri na ndi ankwenda okuonia thine rero angotarire ale Murega ituje mwegembe Murega kwa wa ituje for them sio municipality ene municipality bagwita mwembe kuonia mwembe kira nkwenda gwe angutane gwe ndikira bwega era itawa origin so kwa ba muntu ina ndikira nkwire ogwe umete na tomo ko withe kuri aro ciariuga ane ogwetwa patron kwithwa imu ciariri yembe tura no thimenti nandi that is the thing nandi Murega ciariri yembe atura no thimenti tik tume au Reverend Karo aumete bore agura for last and 30 years ndene tigania kiti kiuri kiripresented no ngauge kiripresented Meru ende teburi na nyanto bauma baria Reverend Karo aguri miaka 30 kuma bore etatigania kowe noguni kiri anto baraije mono batigania pare ya Meru guruki anto baburi no deputy governor nwe auri bore deputy governor nyethera aguri bore ituje no kiumere mbere kwa kiumere mbere originality ya Linda so it is okay Linda we no thimenti na auri bore lakini Karo ado bora uritiani no tiani oni ankwenda kuonia bila bioteterwa ni atiri rendikiri aruga atiri mtura tunenkeri teka akaraga naja na nde tutumbo foro ichu cha kuga ugona nkero wina rendikiri kiotetera kuga atiri basi ni kwena JR aciari no thimenti atora bure na ndikyo ngukwira na ndi nigukari ugu na ndikira rendikiri otetera igira nkwenda ngwata bwega ariuga atiri Reverend Karo tuobore ende no tigania na ale aguri ino ali presented na ande manye nyako no untethie umbire thra gitikiu kia waziri no kibwe kia bore kaga tigania no ntonarua for example then kwena ntubathatwa kwena JR atura bore yes Karo auri tiani lakini aciariri bure and then kwena deputy governor aciariri event no 1 minute please then kwena deputy governor aciariri no thimenti auri bure so what are we considering no here number ya yatiambirie point yekwa my brother oni ngure nembu ndagura mwekoro ku membu eja Meru for the last like 15 years itebi akara kugawa embu agairwete embu agori Meru emu ekuru kwa Meru na tokara sisile mbarire akorerete kwao na kwao na legere sisile mbarire gotere au manjeo agori rietwa
atora kwao. Yes. Ende muko gwini to Dikira cisire marine icie wane muko kwa imwanya muno. Na ndikwa thinerere aja dikira inya bwarega. Ndikirikire utetera. Kakuga atiri. Ndikirire na ntoba to nya ndiko beno twamu theta. Dikira aliria karo na uni karo imuchore okwa mubendo ni mwenzangu na bati kuoneti. Ukora ndio pinga bu. Ale oni ndio ndini ngene. Oni Methodist. Achokere. Oni ndio Methodist. So ora nwenu. Thank you Jeremy. So kichunge ndura tulikanira. Oni ndio katere ndura. Oni ntina bina na kana mucha bantu ithinkia joketie kwithira era no vimenti au meta no vimenti gento kira tobati kwagu ni atiri bore ikorere kuga resources icio kinyira antu babure that is kiuri kira tobati kwithira tokiuraia no ntunya twatinda kuga murega areas aumete kuna jeyara aumete kuna we will waste a lot of time ndruene na gwikira antu mothu no ntu mutumethera jokite Reverend Karo muchore mutuma mukuru Reverend Karo ni right man wao wa mgabana ntu ithinkia no mukarai nyeti mukuru Reverend Karo ko Reverend Karo kinyaka ewe tibunke mu. How do you know that? I know. Okay. Na ndindo ndakwira atiri. Thank you Kimbo, it's fair enough. My brother adia fair enough. Unia kuga atiri na ante adia kairi. Gintu kira tukwenda tena alite biumete muno. Yangogira ciererwo tucigwitwa ivingatiro cito tuone mwanya wa thirikari ucio yirimbi wa muthia ugugote gweta mama Kawira Mwangasa uni ndromba Kawira Mwangasa ri gichungio ndura naye weshima yawe na athiririe ngugiewe nengirwe ndikuona aje muntu ya my grandfather ule araji atinda kumwita muntu omthoka iri na nakuona nithe menya araji nithe wa Kawira na ndikawira Mwangasa atibati kurumwa kairi na mutuma ntu ithinge no amenye thinera twareterwo thirikari ne kreito ni araji augire tigania negembe kura iria bonaga baringite kura ngiri 15 baringirite kreito araji avera na tuona ntulene twaorwa twengwa konto ithinge amenyere antu baba bakukamya kanywa beru mabangi na muntu kuruma Kawira nto ithinge igwa muruma abati kumatoka nonto kethe ate Kawira ithinge ate ngabana konya mamorenja naye weshima nonto naitete ngugi. Thank you. Kudire bwana Gichunge kwe mungu da kwira mu Meru na ngata ngareza kiriari ndiari na mu Meru uriku atire mbambe mbalie na tuliganirie kiongozi mbambe mbalie na ri ndio na mithika ndiari risuri ya mawaziri mbambe mbalie na mithika ndikiri kiraitu kathuri antu bagana 4 mbaire no ndumbi bratsa siasa ri ya MBA power dynamics MBA power play inko me ombo tuika kiraitu ena njara ya mawaziri kwa point ombo tuika kiraitu erite mtu ethinkia bandikira kwa mfano gatangui ombo kwa linturi erite mtu ethinkia njogeria linda tuike deputy ombo tuika lindikire erite mtu ethinkia bandikira mtu for example, right? I'm saying give me my time. Examples. Yes. You know, the other Nigeria statement ya kwa waomba kuewa. Omba kuewa imaanisha it could be possible. Meaning option ile ngeti possible. Endiko kwera ndira ndo baba prominent politicians ba Meru. Why we put njara yani yekire formation ya cabinet ya mtu ethinkia. Anto baba leri ya mtu ethinkia bandikira mawaziri. Please, bobere batwike loyo to the government. Miaba liteni loyalty yao kire babaleta banjeria kuroko government from within don't darona the nenu tarakanidi turona the nenu naragwa nkona kabisa ora loyalty yake tikuma kwangania ende ndiromba nene betigirie loyalty is shift kuma gigereito kuma gathuri kuma mithika kuma rendegire every other person ba dikire governor mutuma yana thirikari meaguso gusonga aya bandires mawaziri mbere na mawaziri ama please Tigan loyo kere appointing authority. Eriteni onyanya na your political benefactors ende butuika loyo kere the appointing authority. Ba mwisho kwe mungu kwera rendikire kwera nda moni ya senate na gitara impeachment kwe bwa thiria ruthanga tu monto kwe. Kwe mungu kwera rendikire and drop from his mind desire ya condominate working na movement na performance ya ngava na mtethinkia. Kidaba kuthetera ara
wanati regional balance mono rindigire bwango sense bwango suspect rindigire ne athuganetie mutuma agatwika stunji akamwiraga mpamto kangania wandika akandika ataguria kinya giuria ati finally ngicogia mantu marokuragia ma Reverend Karo. It is possible kurinjectwa na assembly yote ta senate kana parliament kana county assembly yote. It is possible kurinjectwa once or accept next time. The reason being mtu na menda alive. For example kegwa no enegamba court watu ka quitted wale kwa then ni kuthira. For example kegwa no arongwete uwe na degree utenio watu watho mawa ya degree then ni kuthira. For example kegwa chiaza ciareo intricacies my MCA mena very serious vendetta na binambi vendetta enu kawira uma aguma vendetta enu yathira then ni kuthira. So it is possible to appoint to an assembly where I could inject it previously. And it's okay. Then issue ya 1 minute issue chenga bwana chenga issue ya kwithirwa ati kure antubo gavana omba ko drop no antubo me arieje what would you call it? Please nkani karenje mutuma and barala ile assembly me and drop ari wengwa in step 1 ya mutuma ikwira list of nomination akaira assembly kuma wire nwenge next na assembly kwa covet na wa accept baba na kolega baba anywhere na regular assembly baba ba through baba nge bare go through. He cannot withdraw his own statement because what has changed within 2 or 3 days na aga withdraw wengwa either nani atia the due diligence na enu ingapu ke performance yake kana nani anatu ke incitement enu bandu ingapu ke leadership yake kana nani anati atekete exercise in so seriously enu ingapu ke leadership yake. He can't afford a retreat na anto bakara kwa mbele na assembly bago kama kalutamwe he cannot retreat aka retreat ya muyeri mono tokidira cia onyangu atiri kinya woni tona bwo kwega kwithira no andike barwa eke withdraw unless bana ba appointed twae muntu akale awengwa akwa ngutani ofera mpure apura nedi akandikline yes so ntwethingi ase ya mungavana wa Meru na mwire na karande list na marito taibwa na asainwa ni county secretary na ngaka ndizimizi akawate uni de yani the list you lakini drame on assembly neke so no to nuame ne candidate dirwa uni list you remain intact assembly ritengo yambi eritengo yayo eritengo yayo na bro kwenda kwa atiri nkediria no to anko diria imbati wikoro nto to wakiremba muntu awande mukurino da mukurino ni ndwafurungospero na muntu atarani yani ne kiongozi no koromeria munene kanisa atale yake yani no insisi no akajia mukurino kiongozi ade to wete ndwafurungosa kango ndomenye bwabana na bwan abiru bakudika ira na murungu na utete tu no tukuru amatote oreke nyorongo no tu utorongo ate korongo era ndi katureke endo ka withdraw ngakwa na kwa ntekwa ndo personalize issue chakwa cha ndini na kiongozi ndine isureke ndaye ndu muchoro kwa tukeka ndewa ndo mekani aeni ibuyene we oyara to watuweta iduyene oyara to watuweta mama na tumuheshima buru nani mbeteketia buru na kile mutuma na uwe buru arawa ka mama na heshima na ito muheshima riwendete kwenda kwa leo uri burangwa kwa bere yodria please tutraweta manto ya sentiment kwena nkucho nene sana kambale manto sentiment speaker na ambale manto sentiment ndibwe kazana mbone kanyanga kwa manto sentiment. Those two guys, they are my friends. Kireme muchoro kwa Ayubu tueta nao abanu boiteruia na wimdu akidhi na Ayubu tutroete nwe ay majority leader county assembly Meru na indi saidinge minority na dineda badirite ne by nio Ayubu nedrite position yake no tomete centrimenti na kanyilika inagoni mwene nedrite aitumira dietore yawe bubwega kulobi mafulandi lights kulobi development cha centrimenti no menye kintu kila mwana siasa atenda nyati kintu kikiite dru muntonge na te uwe lakini ngwenda kuira mheshimiwa Kilima kintu nyeke na kiite na Ayubu tukiite kila to centrimenti kipo kina uwe muntu na bwithetie
na woni nani indetete ki poli edubu ya antu bambiri otala biro retete na biro biretini Ayubu woni nturoite muno kwe mutongori ari tiani ante mwetari toto mukuru ari shimareke na umure siasa ene yani mutongori onge nwana aromba akura etaromba macharani inde chome charani cheya muntu etrare ikiliwa charani iratura poti achirangala neno to na arona na dirikane ne ate simple ite diato no to chumanete na muntu na wana kuromba kura ndenda kwa kiruduke ke wana siasa woni ankuire na ndiritane tonto bumati indiritane tonto bakwida okadura muntu no to simple no to buchidana nwe wana inchi bakamwa kinyate development yanto baile la mnora ni se formula kulinga kura ne ntemichini no wone kiongozi kwa kiongozi nyane MCA nando bamba kwete nyamba moyere te kabakaba ya TV na nangi kana mantu yangi na kuluka na kana gede nyare MP kana kainya bingi so formula kuromba kura kana kulinga kura imwanya muno so ndenda kwa centrimenti antoba centrimenti baina nchamba iyele baina Kirima na baina Ayubu impichi narombeta imuchoro kwa narombeta development nyingi muno centrimenti na nonto nakwenda kuromba kura popre na pwan eta choso wenyete ne PS Ayubu nuate te kwenda PS tai na ukachoso ya mutonyo kwa te ukume position ine simple kenda tikae na inya kura ya kura nara lakini ubati kumenya position teke wengewe. Thank you. Mantuja centrimenti you know Ayubu arawire na kuinsinuate ate Kirima nguchine no rairiri yawe ate PS embere yau no ntutugire mithike yome undi muchore muno wa deputy president Kithure Kindiki Kithure Kindiki tuimu supporta na tuimu ina irantu kuchiombe akagwirwa muno mithika beome nekire atano ngina thirikari ne bamukarie yes Kithure Kindiki tuimura irampi tumwendete akona jeke save muno thirikari ne William Ruto no ntote muntu wiji mithikari nturi no chore wao na William Ruto amugaruka kana bamuturi bangi ko mithikari nturi Kindiki emuchore okono ntumbije na tega mubango ju otionge tumba kuga nkorokie kuga nami kishua mithikari nturi bauchoka thirikari ne bathithie timu imwe kena ntukwerea Kindiki ethira kuomba kuthithwe ibaraira Gachagua ethire kirite bamithika inye deputy president bomba kwithira bena forum ikumu support lakini akagwirwe one person if the government toimusukuma mithika rinturi imuntu mwega na imuiji apart from kwithira tutiaraia Kindiki imuiji muchore okomono indi na make sure mithika bochoka thirikari ne bakiraito thirikari ne mithika kanisene no wete muntu no withira weti muntu etinungi ukethanira ku yo twethanire lakini umemethika arampandika nterega na mpandikite de field officer MP wegembe na ndala mucharo myaka 5 ko muchore okwa apart from gutigana to atigana gwitie guru muno ko Kindiki uninkenderea kumwisitira mwire kindole kimoja akivunji chawa nongere biara bingi na bamethika rentore para yenta to Mount Kenya kama hakuna chawa kama hakuna chawa ya chawa ere oya thirikari ne William Ruto jugindo ikwenda kugwa tolio namo ndaikadio na ndiga kugwa otechio na ikioneka na ndre na yo kimetheka kenda bara iria Mount Kenya East bare amwe mantu a centriment Ayubu bundi indamuromberete muno netekia wasikia PS na Kirima arenda kwethia kwi muntu mwo munene thirikari ne muchore wa Ayubu bundi ugutumira Ayubu bundi kenda rwa Kirima wisi selai muntu rambije muchore wa Ayubu bundi Kindiki na Kindiki Kirima akenda gutwethia Kindiki no utumira Ayubu bundi kenda rwa anwe egi Kirima ne gitara ole akinyara kwana kethero kure ipindi biere otemo kurio jo centrimenti Ayubu bundi enera onde tinda kuanga bo baire anga nini no mwe ndembo support baire centrimenti ndioro kete kuyonde yakiago kiamure kutestima centrimenti ni atikinywa miuro testima no kaya kwithira Ayubu bundi akeja mujumbe ombe gwikira stima na uja Ayubu bundi kambiji imuntu endia na rote ya mama mono to thirikari ne ende gwe muntu gwata atrekie kwa Ayubu bundi akejo kwambata Kirima Ayubu bundi akwambatire
ukare anja okwana Ayubu Bundi wana kwambata gichunge ondura wagita jeka te gwita Ayubu Bundi okwana ko gwatwa kedra no ombo twangangia na mama twageje kuya ma MTA theka yale mama ngabenga mama Ayubu Bundi akauma thine krima na krima keja kwithiro omeite gwita TikTok tuko maroka TV-ne gukarande na Ayubu Bundi akera munene owe na mbitira thine muntu munenkerete kiawe na krima ntaigwa rungamite TV-ne usupport ya Ayubu Bundi auga muntu oyo PS kuma eneo bunge riakwa batu tukethira toina inya na regere yore aja no thimenti batwe tote muntu mbo tulingira mbunde be nontu muntu na ukirwa pingwa kou mantu wa centrimenti yari tou negita ria nchurubyo ukirithana centrimenti etetheke na yukire nontu ethinene ukathinga ta barabara tiarami ichiaurire centrimenti kinyire William Ruto araunchete ichiaurire nande kirimani aje atwire Mariene University actually Mariene University ya opposite mundokwa na mtore wikitie njara kuririra Mariene University arwana kiraitwa ari assembly Mariene University na mukiria kuona na Mariene University ni effort ya Ayubu Bundi na inkwenda anto ba centrimenti na Antioquia so Ayubu Bundi ndio inainya kurukie mubunge Ayubu Bundi kira bomba kwethira we mujumbe rietwa ukagweta warietwa mujumbe yora rendikiri eto mujumbe rietwa alarwandisia ikinoti agikaira rami mangireti kopia agikaira rami yani mtu agita rami kerua ina maitambaria rendikiria jaka gita akagwa baba kejo mpinga ndisi ikinoti agitithagia rami na bore egwata kerua rendikiria tamuraria kithirikari nene ugo we mujumbe rietwa wamba kwithira thuri no tena impact na onia kwenda kwira centrimenti ibakari ya Ayubu Bundi na naru akanda uga oni ndiye ndio ni kiongozi centrimenti era kwirenge gatetheka ni utongerie na bobweru ibaye mbabo mujumbe kama mujumbe mpi era mtu mheshimiwa Kirima arawire Ayubu Bundi amenyeretie ndwa arwana kiraito arwana kawira and then no tutunge umunene okora Ayubu Bundi atarwa kiraito la gwakaria kwirinda ari thirikari ne kiraito Ayubu Bundi ari minority Ayubu Bundi kera kiraito uma teka rwaga kiraito era kiraito uma manto ja kurwana kawira mwangacha te Ayubu Bundi ni MCAs 69 Ayubu kaenda Ayubu etekaniria mama engwa Ayubu arengitireka nabo mama kalengi kwa MCA na MCA bali na agenda yao ya kwenga kawira mwangacha kwa Kirima akwa irianto Ayubu Bundi ni msafi kama pamba briefly mheshimiwa Kirima arawira atiri arere president eta centrimenti no to te murande yuri centrimenti president akilaunch so who is to blame here Kirima let me tell you muntore kwe ndongo karange ko chawairia ita wa character consistency how does someone behave public utterances ya Ayubu Bundi kedura kende kyako ya minister wa interior aya kanisa Catholic Charia yes I was physically present musemani yenyewe Ayubu Bundi aliria maendeleo yake in fact ajire na kinya figures akiwa university university Mariara ajire kinya ya Mariene ayena itemized budget era kende itigeria mbesa fulani sia gorodo ndo fulani toko na inu munene university kuliki Ayubu Bundi ndamulingi athu muramulire na tandwa ya chiramiro ya assembly ri na ta ukwene na ta kukalire antu babangira baulia no tumbara yana to severwa bara yana lot of leaders ba Meru county babangi baonde bara ya siasa bagwa buraka wira nga Stubborn nga Irundi anga kali wakinyira Ayubu Bundi agura ya sengari tende ko ruwa kira iko gira kawira ri adotha want fund awe sita biko gira yemo affect nambi uko ijenga ko ruwa kira kawira ri ko gira ategeria msi ya tuka manena tuka no promise ndagacha agaka no tubonda na nene umwinga bana bo promise mbasara kaleta MC eno enage akapawa akawa no ambake drifts no agaka the nine will affect mwangaza nambi tiyo wadigerio kwa interrogation ya Ayubu Bundi on mwangaza purely on issues udie personal udie tribe udie gender oyinu Ayubu Bundi now how does nani behave ngocine na watawanira ito panic attack tende tokuruda generation Z sorry tokuruda finance bill baringa yes antu bamwe
de bazuza ni mundu balinga no antu baba alingire no ibo bali heroes baba ali darlings antu bakenya baba alingire yes bad big villains kere mango chine aya mundu munene muyumbe akakuwa wadi linga yes na atethagia gendeke inyo ni ngwara daulia ngozine gendeke nale subject ya impeachment gendeke nale always gendeke in this mix kendo just a moment ngwenda kwira bwana ni aragia tibwa tongoje bana ya ngozine odiomba godi wengwa widiga soba mind linga kura parliament na ni kiongozi loni ozoka go to escape gate through another linda you cannot katu influence eto acho garuka magaire wiba influence rwe okauria ri ngozine don't you have a mind of your own na tokalire tera kawira thai ende ni ndo yangu zini chanirie I don't know what kind of bena musimamo man nonto oni indikaira kirima ati na you stand my friend mono very strong na you are kama to constructive uramwe ko nyama ikini akera kinya ndo ina ichungwa kara gyaka wa MC barenda bu na ibu ndo sabai bite majority leader counter assembly mwanka kadiria kipindi kyake majority leader dai mwanka speaker kete kudiria kipindi kyake na yubu speaks development and assembly itona super MC akungangana na ngavana na kangana na idaka mari mengele university ni iwa kweta na mukiria yu charinya na issues chalat anganganacho achirombera budget na kila kitu cha kinyau so aitangwenja na support na karomba getike centralment ibu boya muna to centralment ba muri wadi noto inyateka I speak of centralment lakini tumweta position ya speaker centralment como kocho abi kutaidi atwa centralment so na kilima nona ndilo opwa na datoro nguichi yake nayo msimamo ya ntomuru nukula itomo discuss ya aliabo akaluka runene na ntomuru no urara kyoto msimamo buka na msimamo okay uni mambo kwa budia ayubu gichonge ondura ndo ali nawe yes nda muri mbio tetera antalivia madhabu ambira aitingo giba county batereri insurance nda muri how ambira 384 million sianenkero broker kou broker insurance ya broker yekro 50 million ndamwira ketha nugo kariu my brother there is a problem so ayubu aga na fact ambira mama na kuthithia makosa na ikiona itibeto bango yukona ba county batena insurance ureta aki ikagura ndawa ukeja kwithira uri onenkerwe mbeca ni brokerwe na tieta ontobora bundi ayubu uga kinya impeachment yetu mtotamura muno no ntoito chokonyumetenti atwira fact kokire matindo teta nchurobikirithane negitale kinyi de otonge ukawira mwangacha arachencherwe no uajumbe baba gachenchwe 2027 kawa umbora wa ibo achoka nyumetenti na yubu ale ayubu ito areke kona nenda kia mtoketu lakini alete omwendia ni ochore nonto kowore kara na mama ngondi for bindu kawa ruma njira chijira ale dikira ngoire muchiacha ate karamwe ukarotegeta nyamwe kuru no mo ende yakaitakiri mamchira nyamo tumatobinkia orie twaraia kamuria atiri ni atotomba kuthinja twachoke unit mutumanto ithinja mbira wogo nuye thina ambera nuye thina na nuye thina na nuye monka na arua muria imanu ije thina imbije na ntiwa na arua thina kawira mwangaza na mutumonto ithinja ngabana o mweru na ije imbije thina wala yaumire ende ntukwe mamurungu andingithia era Meru na thina yaumire manto centralment ayubu agandaletwa na akarumo nonto mtula umbochwera into haraka centralment ni ayubu bundi thank you very much ende niende ndakwira kore antungwanda kore antungwanda kwandireziaga baire dirigia umbigwe ndenda kwira muntu etagwa mutumiria muhunjia wa kanisa bishop pastor reverend antu bonde buba rutawira cia kunja pa Meru arakaniri baire baiga yego kuthuka kuromba itebia siasa nondo mwangaza nagire garagara keuma tima bishop na marevani mare miriwera imwangaza ari wenkare miriwe na inyekuru ndenda gwira ekuru nari baki Meru biga kuthuka kuromba ite o isusa na mu darakaniri pambana yo ngabana mungu usaje upate
antu ba Meru ekuru ba gakuzo ko romba it just a moment ba ye uriara yankiri ne ngibadie etera ni mani ende diuga ekuru ba Meru na daraganidi miaba kuzo ko romba kura teguru bare miruwira mwangaza ale miruwe ai wenka teguru ba bangi so but you get gareji go seriate na finally mbapiru to unity ya Meru County na daraganidi watu wa randa tuaga two counties one people tukaluito unite through maendeleo tutoa sabotage kenda wewe for example wira mie kwenda wako thieta gutouch Meru antu badaraganidi ba support no ntukabatedi wewe wira mie kwenda daraganidi yahatedia antu ba Meru ba support bone bantu kwa madera muthanga na itone bantu akugurira mayai na kawa no to tuthiengita sa kwaria mantu ya Meru to aria ya tharako gatupinga thank you ari ngwa tio ko ikuthiria chance mwendu atithuro nale Iro atukwenge of course iro atukwenge na mutigeria. Thank you very much gentlemen, ntuba kuona kanya, asante sana mheshimiwa Itirikia niwe munene ni chairman wa contractors ndani ya county ya Meru na ni former MCA wa wadi ya Kithi. Bwana Edwin kiongozi, a very good friend yao, ni musiasa ndani ya county ya Meru, ako everywhere. Na bwana Mugawe Chenga ni mtaalamu wa mambo ya kisiasa. Asanteni sana na ntuba kwethwa bwina batu tukubanwari. Thank you very much. Nawe mutegeri wa Meru TV na kireba kike tutirathia kireba bonde bombe de temo bango hiyo chunge siasa tukubanwari. Asanteni sana kumakiri kamera Jeremy mwerekeria mubango yu Purity, asante sana of course na Kevin kiri graphics bari na Liz na kiri transmission, asante sana murembo wetawa Ndunge kana Linet. Asanteni sana na kire aringi badimona ategeri na adhikeria kire Weru FM 96.4 tutrimane rojo kire mubango ya chanchamuka together twina Karimi County winbeto Martin Wechonge Odola. Good night, it's been real for real. Hey, hapo ni sawa.